ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Maray, umayak man! Da kayo matgayam, Nana Gina? Anya ti masapulyo? Ay, umay ko kumaitid to invitation card para kada kayaw sa leng. Invitation card? Wine, para iti kalay sa ti anak ko. Ti bilin na nga main kat imbitaan mi amin akalugaran. Ay nawaw, ay kat agyaman ak itimbitasyon niyo, Nana. Umay kayon to tapno makapagbabanding tayo mo lang nga agkakaruba. Ay uwan, Nana. Sigurado da ita. Umayak to. Okay. Ala, agpatuloy ak nga rudan ta adupay ti invitation card nga iwaras kaw. Marisaleng, ang kasar ka nung magayam da Joyce kan Philip. Dati naawa mo nga invitation card, Maray. Ay, syempre, Amare. Inikanda amin, nakalugaranda. Imay ni Nana Gina dito'y balay itay. Iso mismo tinangyawat kanyak. Ay, mapantang raw, Maray. Ay, uwan, Amare. Italaang manan nga damaangay akasar dito'y lugar tayo. Mapanta. Okay, Maray. Dagasendak to nga ro di balay, Rugyamon ti agpili iti isuot mo. Takasarday jayain, Maray. Ay, no siya. Mo ti badok iti balay, Maray. Isulatan at isut ko. Tapno saan nga isupay paggastusan. Si Kangay, anya mo nga iti isut mong tao. Ay, day tatijak pa'y sigurado, Maray. Panunutik pa yan na imbag. Barang adda pagbuludan dita. Ay, una. Tapno presentable tama. Ito rekas-kasano, Maray. Ay nawaw, anya to imbitin mo iti likod ti Rina o bakit? Anya kalakit di matin, David. Kas makita mo't. Gown day ta. An-anwam na ita agawn? Di mo man ngamin pakibibiyangan ta mga numaperde. Binulod ko laang day ta iti fashionista gayim ko. Bangusaram iti gown kunak. Sapay see-through. Sigurado ang makita ti kudil mo no isuot mo rito. Isuot ko day ta agawn iti kalay sa da Joyce kini Philip lakay. No kasta, ninang ka. Saan? Anyang nga ron? Awan, simple abisita lang. Ha? Simple abisita lang, masapol nga gown ka. Sapay pangit mo ti disenyo ti gown. Kasla pang bar samot na ita. Ay, awan starring ka man ni Chay. Mayat kit di alakay. Makita ti kurba ti bagik. Kurba? Anda ayamat kurba tabagim bakit? Anya nga minan ti ko na masaludsudang, Marisalay. Ag-make up ka inton bigat, Maray. Ag-make up? Wan, kasarda Joyce kan Philip inton bigat. Nalipatam samot din. Saan, Maray? Ang apay ang masapol nga ag-make up ta, Maray. Sa anak mo ta main character iti kalaysada. Saan ta mo aninang? Saan mo't ang masapol aninang takit, Maray? Ay no siyak laeng, Maray. Saan ka nakasapulan day ta? Urayan nak nga rod inton bigat, Maray. Ag-make up pay. Anya? Tapno presentable Adamat kit di gayem ko apagpa-make up Ay, sige, Maray. Urayan ka, ang sapaem nga min ti agrieng, tapno saan ta maladaw. Ay nawaw, sa dino tinagapam. Kunaklakid din no napan ka timulo nga nagluto iti kasaran, isaan nasapa ka arimwar. Ay, saan? Napanak iti ayan tigayem ko.
Nagpa-make up laeng. Apo, kasla sikat ang kasari ti kasta alangam. Pudno? Kituwain, nakapuspuskol ta make up mo. Ang bagay ko kadimot laeng lakay. Sana may bagay ti kasta ang make up mo iti okasyon na papanam. Kunak tumot. Kontraem manen. Ay nawaw. Aglisi ka man dita. Tay suot ko tigaon ko. Na, taipilit mo pala ngay suot na itaagaw. Iso nga rod binulod ko taka sa pulak. Anyan tulangan ti itsurami dyan no kastalaan. Kitaam kumamot di medyo disente a kitaan, Sana kasta makitkita amin ang. Ay basta. Isuot ko no anya ti kayat ko nga isuot. Awanan ti maaramidam no may papan itiday ta abanag lakay. Taipilit na pala ang nagalasakit kitaan kung naklangarudan. Nakasagana ka ka din, Marilili. Ay nawaw. Ano ka, maray? Abayakas na tilangam. Agawa amkit di agpeles, agrubwatan, Mare. Aga, sumanday ta, maray. Nakagaon kun make-up ka pa'y. Anya tim ako na ngay, Mare. Bagay ko ka day? Ay, no para kanyak, nagalas, maray. Sana maibagay ti kasta ang make-up mo kun kawas mo iti okasyon nga atendaran ta. Kasar ti papananta. Tay formal kumalaang mo't ati suit mo. Di mo manan panunutan nga umapalak. Gayom nak, maray. Bagbagak laang tipod now. Nagalas nga. Bagay kong tupay, Mare. Kita, makita ti korba ti bagik. Ay nawaw. Sino di sumunga na nakagaon? Gina baka ni saling samot na jay. Huwag. Iso nga paisaw. Apay mo takas jay ti kawus na. Ay, injak ba namaw? Iso laang ti bisita tayo. Wakas tatibado na lakat. Na, si trupay jay bado na. Makitkita ti kudil na. Shh! Tangiwa mo lakay. Kikitaan mo't nga agturong na dito'y ayanta. Sa anak nga umapalit ti kawus na. Konsernak laeng, tanay, nagalas. Ibagam man, di anak ta iso ti makisarita ka ni Salay. Sigurado abisi day chay lakay. Bayam, siya klagan ti makisarita iti day ta sa lain. Ano, kitaam no, at dagawin mo dita ang mabalin abuludan na. Tay disintay akitaan. Na, apayakas tamot tan ti kawus mo sa lain. Ay nawaw. Ada ka di parikot iti kawas ko, Nana Gina. Ay, diretsyon kan Sana maibagay ti kasta akawas iti kalaysa. Kita makikita ti kudil maun. Anya? Ti kumama maibagay iti kasar ti insuot mo saan akasta revealing. Amumay akasaran ti papanam. Kasto niya rod matikayat ko nga isuot, Nana. No kayat mo. Adda extra agaon ko. Panag ko umanaykin ka dayjay. Di mo panunutan nga umapapalakin ka. Ibagbagak laang tipod na ta amum ti tattao ita. Ay nawaw, saanan, Nana? Komportable akmat iti kastoy akawis ko. May mayat ti sitro. Maanginan ti kudil. Apay may takas niya ti kawus ti gayim mao lilay. Diyak amo atata. Saan matkit di adakes no kayat namot ti mangisuot iti gaon. Ngam saan kumakas jay? Si trumot na jay. Makitkita ti papayakin kabakiran. Ay, pasensya kayong tata Kinasaritak mo't laang ti gayim ko may papan iti day taabanag ang impilin na mo't ti kayat na. Isuhid na ti pagsasaritaan ng iti bisita. Uray siyak tata. Nanggag kumutlaang katawaan ti daduma bisita itay. Sigurado nga isuntaw ti pagpiestaan ng iti chismosa. Agawid tan, Marisaling. Saan pa'y matanalpas ti kasar, Marilili? Saan ta pa'y anaraman ang timakan nga insagana da? Anya nga rutiganas ta nga imay no dita ihanos ti aguray. Mabain akon, Mare. Ay nawaw, anya ti pagbainam? Kita, ma.
Datati ayan ti atensyon dagiti tattao. Di mo pa'y kayat, Mare. Starring ta. Kita mare, kumita da, sadag katawa. Di mo ngamin ikaskaso, Apal dalaang day ta. Ay, talaga nga ro da di mo kayat ti agawid, mare. Urayam ti panangan. Ada akong ditoy. Ay, umuna ak nga ro din nga agawid, mare. Sumarunukan ton. Kunak man no imbagam iti dahi di babae, asaan may bagay ti kawas na iti okasyon bakag. Nagalas ti sitro abado na. Urela makita ti papaya ken kabakiran. Kaumbay, imbagak mo ti tay lakay. Apay nga raw asaan pa'y anagsukat. Hindi ka mukin ko na lakay. Kasta siguro ti kayat na Imbagak mait nga adda ti gaon kaw, mabalin na abuluda na ngam di na mo kayat. Saan ang makaay? Ayo iti mata. Anya nga ro ti maramidan ta, kasta mo ti kayat na lakay. San mo't ang mabalain apaawidag. Siguradaw, maupay day ta. Nagawid ka matan, Marililay. Wan, itaypay pari David. Ni Salingay. Nagbati ni bakit mau. Ay nawaw. Apay ka no? Ay, kaya na siguro nga i-display ti bagbagi na ijay. Anya? Isaw ti ayan ti atensyon dagiti tattao. Isaw nagawid ak. Uray saan kami pa'y anang-nangan. Grabe mo ti bain ko kadagiti padami abisita. Kunak, tumod kan kwa na. Sana may bagay ti kasya kawas na. Uray lang makita ti ilam-lamang na. Ay, narigat mo't mabagbagaan. Iso binaybay aklatan paray. Makapaasar mo't de Jalili. Imunakit din ang nagawin. Pinanawan na kay kasaran. Wana, takas taunay kanong tibain na. No kasta, ibain nakgaya magayam na. Ay nawaw. Anya ko mga iti ekspektar mapasamak kastamad ti kawas mo. Sigurado nga damay bagat ti sabali at tao. Nagmayat tupay tirik na lakay. Siyak ti ayan ti atensyon dagiti bisita. Siyak ti starring ijay. Proud na proud ka mo. Titikas na ngayon naramid mo. Ay, kat syempre Kat no agaw atensyonak ijay itay. Inabak ko ti dumaan ninong kanina ang tinagkasar. Anya na klase ti kapanunutan. Sikan ti pagsasaritaan ag ti karuba bakit. Apay ka no? Anya mo ti isyo dagiti tattao. Ti insuot mo sitro, hindi na palabas sa lawas. Nagalas kung kunada. Ay nawaw, agraman badok pakibiyangan da. Ay, saan pa'y nakamove on dagiti tattao? Uwan ata ora lang makita na tayo lumlumang mau. Apal dalaang dayta. Isungarod mo't ti komportable kanya. Sana may bagay ti kasya akawas iti okasyon na napanam. Kasar, tinapanam. Sana fashion show, wano bar, wano club. Una yun ti tattao ita panawan. Managdilaw dala una yan. Numaminsan ngamin, kitaam ti ibadbadom. Tay kumamot maibagay iti okasyon asana kumpormiladitan. Pudno ka di, Marilili. Di, anya, Marisaleng. Siyak ka no matitapik dagiti kalugaran tayo. Ay, wan maray. Nang kumula nga si kati pagsasaritaan day di paradaan, hindi nagpasintrua. Anya? Si kantumo nga main maray. Dakas gayam ti aggawn ita panawan? Saan adakes maray? Angam saan laeng ana ibagay iti kasjay akawus mo iti kasar nga inatendaran ta. Makikita ti ilimlemeng mo apapaya ken kabakiran maray. Anya? Nay, bakit? Kitaam ti langam iti dito a video. Anya video? Video iti kasar nga inatendaran nyo iti kumarem. Si kalaang tinaydumduma. Oh, ada pa comment may papankin ka. Kita man ti comment ngay bagbagan. Pinagbalin mo kano a club ti kasaran anapanam. Kita am ngamin ti langam Ura lang makita ti papaya ken kabakiran. I-chat mo man ni Joyce. Ibagam nga i-delete na day ta a video. Ay nawaw,
Uno saan? Kubaran na ti rupak. Nagalas nga agpaiso lakay. Siyakla ang gayam tinayaw-awan. Kunak tumod kan kahabakad. Ada ka din ni Joyce, Nana Gina. Ay, ada ti trabaho na. Apay ka, day? Di na pa'y ngamin binasa ti chat ko kenkwana. Ano mabalin, kubaran na kumamat ti rupak kadagiti picture ken video nga impost na. Ay, nawaw. Apay, mate. Remembrance day jay nakaw. Syakmat nga minon ti mababash, Nana. Nagalas ka no ti gaon ko. Ah, day jay ka, day. Pangaasiyo, Nana. Sige. Kasaritak to ni Joyce intun aga-awid. Agyaman naklaunay, Nana. Intun sumaruno nga men, nakong pilyam ti isuot mo abado. Kasaran man, wanoan niya pa'y nga okasyon, ibagay mo ti kawis mo. Saan na da ka, iti agbado iti sitro, angam kuma, iti husto a lugar ken okasyon. Ibagbagat da ito'y saan agapaw ta umapalaken ka, angam gapaw ta konsernak iti mabalen, nga ibagat ti sabali a tao ken ka, nakaw. Ay, nawaw! No dilawanda ka, di ka agong unget. Panunutam kiti ana imbag, ta mga no pagsaya atam at gayam, ti panang dilaw daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay akasta ti badaw, Melina anak kaw. Ada ka dilakad mau? Adda tatang, iso ada kayo pa'y lang ti makam mo kadagiti apu ko yo. Sa rinaw ti papanam? Agpasentro ak, mapan ko alaan ti pauit nila kay ko. Ay nawaw, ada manan impaw et ni Richard? Wen tatang. Ay, nag-aasat ka launay, ti asawa manakaw. Ay, pudno launay day tatang. Awan ti makunak ta responsable ni Richard amanugang yon. Uray sa anak ngagtrabaho, agbiag kami. Ala, agrobot kang aruda, tapno makaawit ka adagaws. Ang mga numariin nagiti anak mo kat sa pulin na kantumanain. Wen tatang, awan pagdanagan nyo, tagaawid akmatla adagos. Nay, sa dino ti papanam, Mari Elena? Ay nawhaw, ada ka matgayam di tamari Jinky. Di ka pa'y nakita. Unay kan, Mari. Nagdakla na ka tao. Di nakit din makita. Pasensya kan, amare. Talaga siguro anak absut ti matak. Ay, no sa anak nga agbidot. Agpasentro ka manan, Maray. Husto ka, mare. Huy, anyang iti aramidom iti sentro, Maray. Mapan ko alaang timpawit nila kay kumare. Ha? Kano lang iti nagpawit nila kay mo, Ita? Ada manan pawit na? Idi na palabas abulan pa'y dayjay, mare. O sige, mare, agpakada akon. Amangan no sa pulan dakdagiti anak ko no mabayaganak. Anya tinagsaritaan niyo iti kumare manak kaw. Tinpawit nila kay na ananang.
Iswa saan na kayat ni Elena ti agtrabaho. Taday talangan mangururay iti kwartang ipawit nila kay na ti muna. Ay, nawaw. Ay, ka-normal laang nga urayan na tipawit nila kay na. Taasawa na ka nga roday, jay. Sa maysa, adamat anak dangas asikaswan na. Talaga kit di asadop day ta akaaruba tayo nanang. Di na kayat ti mainitan ijay talon. Ay, siyempre, adama piman nila kay nangagtrabaho ijabalasiw tao. No ibaga nga ipiman nila kay nga uray sa anin nga agtrabaho. No kasta, okay lang agsadot-sadot day ta nga Elena? Di ka man agbalin abyangot si Kajingkay. Ta santay nga amaw no anya tinagtulagan da. Amo ka, umapapal ka kini Elena, iso akas ta ti ibagbagam. Ay, nasakit nga ron ti mata ka mangkit kita iter aramidon na nanang. Kadi ka agkidam, tano di mo makita. Saan mo mataparikaw? No saan nga trabaho ni Elena? Ta saan mo't anila kay mau ti pagdawdawatan na iti kwarta? Jingkay! Naksutan ti lutlutaw! Anya ti ararabida maya! Ay, nawaw, nalipatak mo't nagpaison. Pwede mo maangaw? Ay, saan nga ron nanang? Ay awan mauram ti balay iti kastangar aramidam. Anya ti sirsiripom iti tawaya. Ay, ada nakita ka package. Sigurado package da Elena da jay. Anya kumaitakin ka no ada package da. Siya maangata. Kano maangata ang makaawatak iti package nanang. Okay lang mat, nawan. Kabailak mat trabaho. Sanak akas itiday ta nga Elena asado. Agluto ka kitday ni ti pangaldawan dagiti anak mau. Sana day tabiyag ti sabali at taaw ti pakialamam dita. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Makapag-uma. Anya man ti pagpupudutam dita ka bigbigat anak kaw. Kasano mga amin nanang? Saan man na nagaw-awid day tang andong? No kasta, saan anagawid idirabi eh? Saan nanang? Diyak mo no sa dino man nun tinapanan na. Sapay na ibusti kayo. Awanon ti maisong road. Talaga mat day taga asawam. Ay, makapauma nga rod nanang. Mabambanugak lang nga rodin nga trabaho. Stresan nakpay lang mat. Awan ti manaknakem day dya tao. Ay nang, bantayan nyo pala ang dagiti apo ko yung tasya kung ti mapan mangayo. Awan ti manamnama iti dayjay nga andong. Agkapay-kapay Mare. Ay, agyamanak Mare Elena. Agasam man ta kayo abinagkat mo. Ay, wala, tanagagutak nga asawa, Mare. At ayo sapay mo tinangalaam ka dagita Mare. Talaga, Mare. Sana mabalin nga agsadot-sadot tayo. Ay, nariga mo, no, tilaang asawa tayo, tinamnamahan tayo, Mare. Ay, Mare. May mayatlat tano pag tinulungan ti trabaho. Sansamot nga applicable day takada kayo iti asawa, Mare. Nga may nilang mo kumpare ng trabaho. Kasi ka, urorayom lang mo, ti pauwi na. Anya? Kita nakapugpo daw ka, Maray. Saan ka ngamin amain-initan ka? Tanalagan mo ti trabaho. Day talaang mo mangururay iti pauit na ti ubraham, Maray. Santa na pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, Maray. Kasta talaga ti biyag kahit. Adda ti sadot nga asawa. Adda ti feeling donya. Adda mo ti nagagayt, Maray. Di ka mat makaisam dita, Elena. Andiat napasabakin ka. Sabali ti tono ti boses ni Jinky itay nagsarita kami, tatang. Ay nawaw. Kasano asabali ti tono ti boses na? Sa dutak samat iti imatang na, tatang. Anya timbaganakin ka aya. Apay kastamot tan ti ibagbagam anak kaw. Day tala ang agur-uray ti pauit ti ubram. Kunanakit din kanyak. Ay, anya ko matiisyo ngay. No orayam ti ipawit nila kay Mau.
Kasla paspasagidan nak nga rod tatang. Feeling doon niya kung kunana pa'y. Day talaang. Bay ta panunutan na ti kayat na panunutan. Tinapatag, nagsaritaan nyo kanila kay Mao, ti may papan iti day ta abanag. Anya ko mga mintiam mo na ititulagan nyo nga agasawa. Wan matatatang. Titulagan mi ka ni Richard kat iso ti agtrabaho. Siya kumat ti mga sikaso kadagiti anak mi. So adi mo ikaskasaw ti ibagbaga na iti biyangot. Tinapatag, aramidam ti responsibilidad mo kas ina ken asawa. Umapal lang siguro ni Jingkay ta di na maibaon nila kay na. Bagan ka pa'y Jingkay. Ada na igisa akang kaong. Nabsugak nanang. Ay nawaw. Kasano nabsug ka di ka pa'y menangan. Nakikapiak iti ayan da Doña Elena nanang. Anya? Nakikapiak iti ayan da Doña Elena kunak nanang. Ada manan iti balayda. Tugtugaw lang ti obraan na. Di ka mabay namang ibagbaga iti kasta. Alo, pudnumot nanang. Diyak pa'y nakitang danday ta babae. Iso nakapud daw ta saan na maininitan. Iso siguro matati kaya nila kay na. Nasyak lang, diyak kaya ti kasta abyak nanang. Tati agasawa, rumbeng agtintinulong, saan akasta nga agururay lang ti maysa. Choice daday ta anak ko. Ada siguro tulagan da asaan tay nga amaw. Madlaw ko nga umapapal ka manan kini Elena. Ay kita anak ko. Normal laeng nga makarik na tayo iti apal. Ngam kita anak ko. Di mo ipalubos apagbalinan na kaadakas ti apal amarikrik nam. Apay asimang sangpet kapay laeng sika andong. Ay nawaw. Sa dino kumapay ti daduma apagawidak ngay kat dito'y matibalay ka. Sa dino tinapnapanam iti manungal daw Itayan ti kumparik kasangay ti anak na. Dayta, ti ipang pangrunam. Di mo pinanunuto na kasapulan ka dito'y balay. Iso nga raw da nag-awid akaw. Ay nawaw! Sika pa'y lang mo ti agungot akasta. Napangaasim man, ta di naksermonan. Kasang sangpet ko lang, sermonada gusto ipasungad mo. Wana! Tadi mo amo ti responsibilidad mo iti pamilyam. Anya ti kayat mo aya? Ano po? Naimbagpay ti asawa ni Mari Elena, responsable. Uray saan nga agtrabaho ni Elena, agbyag da. Angam siyak ngay, uray lang matayak, iti katratrabaho. Di ka pa'y mo maasyan kanyak. Nakitam, ti kayo ijay kusina, Siyak, ti kakaasi anang bagbagkat kadagijay. Kasangsang petlaeng nila kay mo, agap apa kayon adagos. Sinumot nga iti saan amauma iti kasdeng aramiden day tanga andong nanang. Kasaritam ko maanasaya at ti asawam anak ko. Kasano? Kat isupay lang mo ti adaganas na nga agungot nanang. Naimbag pa'y ni Mari Elena, kunak manen. No kasta, pudnaw ti atap kaw. Talaga nga umapal ka ni Elena. Ay, uri ang sinumot na nanang. Umapal nga talaga. No may papan iti asawa kat swerte lang una ni Mari Elena. Isuwa kasla saan abumakbag ta saan mais-stress. Saan akas kada tao nga stress akanayon ti ipapaay ti asawa na asadot. Kasta talaga ti biyag anak ko. Barang adan to pagnakman nila kay mo. Ay, no siyak ti mauma na nang talaga asinaak day tangandong. Ay nawaw, apay kasta tilangam Jinky. Napay, anya ti parikot mo itilangak. Agsarming ka ata kitam ti bagim. Naimbagpay ni Elena akalugaran tayo. Maaywanan na ti bagina. Ay, di nak ikumparakin ni Mari Elena, tadakkel tinagdumaan me. Ay wana, talaga dakkel tinagdumaan nyo na nadalos ni Mari Elena. Kasla teenager uray addan anak na. Wen, talaga adakkel tinagdumaan me ken ni Mari Elena. Tan ni Mari Elena, responsable ti asawa na.
Oray saan nga agtrabaho, oray agpupupok di tabalay da, okay laeng. Agbiag dalata. Angam siyak ngay. Trabaho ti amin at trabaho dito'y balay. Asikaswag dagiti anak ta. Siyak pa iti agdiskarte tapno laeng adda maigatang iti bagas. Nagawid mat gaya man ni Andong di tabalay da, tatang. Kasanawan na amuaman akaw. 5 basak di tabalay da idi agsapa. Kat nangag kong agap-apa da ni Mari Jinky, tatang. Kaawa-awit na siguro manin Maawata ko ni tatang. No apay akas jeti panagsasao ni Mari Jinky kanyak. Maawata ko no apay nga ibagbaga na asaduta. Apay mait. Umapal gayam kanyak, tatang. Ha? Ay, ori asino man anak ka. Umapal at talaga ka ta responsable tinakiasawaam. Wan nga rod, tatang. Di nakpagtrabahuan nila kay ko, ta ipamaysak kano ti atensyon ko kadagiti anak mi. Ni mat Mari Jinky, trabaho na amin aklasin ti trabaho. Ada bisita manakaw. Asino, nanang? Ni Elena. Ay, nawa. Bagayo, taagawid ang day ta babae. Kaya't nakakano ang makasarita nakaw. Awan ti rumbo nga pagsaritaan mi, nanang. Rumwar kakit din, tasagwam. Amagan nun na patag, ti baganakin ka. Da kayo lang ti makisarita ken ko nanang. Maditirik nak ita. Mabit lang nga raw. Pastragak dito'y silid mo. Ay nawaw. Ay, sana nanang. Siya kung ti rumwar. Nakababain mo't no pastrikan nyo. Sapay nagsimple lang dito'y silid ko. Nagwara pa ay. Chocolate para kan ka, Jinky. Ay nawaw. Ay na. Awan ti maitid ko akasukat dayta at chocolate, Mare. Ay, sa anak mo tamang namnama iti kasukat na, Mare. Ay, agyaman ak iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Pasensya ka, no? Pasagidan ka, no, maminsan. Diya kun ilibak. Makarik na akmot nga na talaga iti apal ken ka, Mare. Ay, okay lang ang kanyak, Mare. Normal lata makarik na tayo iti apal. Maawatak no apay akas jeti panagsasaom, idi nakikapi ka ija balay. Nangeg kunti apayo kanila kay mo. Ay, amo, Maray, no maipapan ngamin iti asawa, talaga nagasat ka. Ay, pudno day ta, Mare. Ikam ngamin ti asawam iti pagnakman na amare, tapno aggaget met. Ay, kasanungay, Maray. Ay, no siyak lang ti kastat asawa na. Pagtalawag, Mare. Saan mo't amabalin asika ababa iti mga ramid iti amin? Sika lang arudan ti aggunggunay dito'y balayo. Sika ti mga asikaso kadagiti anak yo. Agraman agbirok iti kwarta, sika latta. Ay na, Mare. No sa anak nga aggunay ay naawan agbisin kami talaga. Iso nga itapay laeng. Ikam ti asawam iti pagnakman na, Mare. Talaga dumakkel ti ulo na ano agul-ulimag ka, Mare. No kasapulan apagtalawam tapno agbuteng, aramide, Mare. Kompleto day ta, Andong. Ha? Ay nawaw. Badok mo't dagita bakit? Why? Siya kon tinag-impake. Anyat kayat maasawan. Pumanaw ka pailaang. Jak kayat amakit-kita ti rupam iti daytoy abalay. Anya? Gapu taamom nagagetak, agsadot-sadot kakit den. Nalipata masika ti lalaki. Teka, pangasim bakit? Di na ko mapagtalawin. Ha! Nakapangideng akon. Aggagutakon bakit? Makipordiya akon tapno da kanan tayo. Pangasim di nakapagtalawin bakit? No saan pa nga agbaliw day tangandong. Siya kunti mangisubli ka dagiti dadakkel na nanang. Mano atawin anagan ano sakken ko ana. Amok day ta, anak ko. Nakitak dagiti sakripisyom. Husto lang, tinaramid mo. Tapno agbutang ni Andong. Ang sa dino ngayon tinapanan na. Diya ka mo nanang. Ang kasarita na kanumot ti kontraktor akaaruba tayaw. Husto
No agtinulong kayo kanila kay mo, saan kayo ang madagsenan? Wunmut nanang. Sa anak nga agar arapaap itibiyag, akas itibiyag ni Elena nanang. Agtrabaho aklat ta. Ti kanyak laeng tulungan na kumamot ati asawa. Tapno sa anak ang madagsinan unay. At least ita, naibagamon ti marikrik nam iti asawam. Okay kayo mutan ka ni Elena. At dalaeng kayat ko nga ibaga anak ko. Anya day tananang. Normal laeng ang makarik na tayo iti apal. Tatao tayo laeng met. Ngam, kanayon tayo apilyan, tinasaya at nga apal, anak ko. Ay, nawaw! Saan amaliklikan ti apal? Adalata dagiti gundaway a makarik na tayo met iti apal. Nupay kasta, pilian tayo kumati agbalin a nasayaan. Pagbalinan tayo kiti daytoy nga inspirasyon. Di tayo ipalubos nga agturay ti dakas nga apal iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda nga tatao di ta balay dapiya nanang. Ay, jaklaang sigurado, Hazel anak ko. Nagnaan nyo itay aya. San ka day nga itay ang dapiya? Ay, saan anak ko? Di ta shortcut tinagnaak. Apay ni Pia. Isublik ti bangbanglo aginatang ko kankwana nanang. Bangbanglaw. Way, jak magustuhan ti angot ti bangbanglaw ala ko na. Kasla na nayunan pa'y iti danom. Ay, nawaw. No kasta tila ko na. Nasaysaya at no isublim laangan. Ay, una nanang. Kastamot laang ti plano kan. Sayang ti kwarta. No low quality iti produkto. Uwan nga rod nanang. San mo't anala ka ti agbirok iti kwarta? Agrobuat akong lakay. I-drop ko to'y order da ijay sentro. Ta isupay no adag pick up. Di mo liplipatan ti agitugod iti payong bakit. Amang ano masapa man ang titudo na. Ada dito yan lakay. Aywan gayam. Nag-text ni Hazel kanyak. Umay ka no inton madamdama. Isubli na ti bangbanglo aginatang na. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa lawas ng inala na dayjay ah. Isubli na ka no. Tadi na kursunada ti angot ti bangbanglo alakok lakay. No isubli na, i-refund ko ma, ti buo abayad na. Wan lakay. Tapno malpasan ti saritaan. Narigat mo't ngamin ang mapalawagan dayjay a babae. Saan ka nga ta amalugay, bakit? Ipadas ko nga ilako iti sabali. 300 ngamin ti puunak iti may sabang banglukat. O sige, siya akong ti makaam mo, bakit? Agrobot kan, tapno di ka marabyan. Kumusta gay tilakad mo, Hazel? Ay, awan ni Pia di tabalayda. Nilaang Francis tiyadda. Kahit insublida ka day ti kwartam. Ay, wala na. In-refund na ti 350 ka. Ay, nasayat mo't. Isupay amay gatang iti sidata ti 350. Wala na nang. Inton sumaruno agumatang ka, Piliam tay legit a seller ama ko na. Wenang amukmutkit di itan. Tapno di ka matlaang mataktak. Narigat nga tati mangisuble iti low quality a produkto.
Makabanog matiyag bagkat. Di mo impakumboy, ay bakit? Saan lakay? Ay nawaw, sapay nagaduday jay. Masayang mat no ipakumboy ko pa'y laang. Isupay kit dia gastos. Isumot lagayam ako naman, nabanog ka ah. Tainan, anusam tinang bagbag ka tinagdagsay. Aginanak laang lakay. Mayat tumananday to inton bigat. Aywan gayam, imay ka din ni Hazel? Uy, insublik mo ti 350 a kwartana. Agyaman naklakay. Kat ayan ngay tibang banglo. Inayon kon akarag itilakom. Madlaw mat kat di tanalukatanan day jay. O sige, kita agtulangan inton bigat. Uy, aginana ka pa'y. Ituloy mo ton taglako inton bigat. Ay nawa, dahito tibang banglo nga insubli ni Hazel lakay. Wan ba kay? Apay ka day? Awan matan kargana. Ha? Awan na ya? Kitaam awan matan rumwar. Ang mga no napulatan laang. Lino katak itayan, kat talagang awanan kargana. Mas dawak nga minta nalagaan mat. Ang mga mo't na imbalis na iti sabali abuti ti karga ti bangbanglo alakom. Sakbay nga inyag na ditoy. Di mo nadlaw nga awan kargana, iti insubli na kin ka? Kastamot nga min ti buti na. Nadagsan, kan saan na makita iti unag. Isa adyak mo't nadlaw Tiamok kat ada kargana. Kasaritak tuman da dya Hazel. Imposible nga min Adun tinayla ko kabang banglo. Isuman laang tinagreklamo kasta. Talagamat nga ulbud kasi ka Hazel. Ay nawang, riniplayak mo ti chat mo. Apay nga may kapailaang dito'y balay. Tapno di kan makapagrason. Imbagak metkin ka, asaan ko apinagan ano day ta abang banglo? Awan nga rudan tinaykarga. Tilaang matbote din sublim. Na, saan ko nabasol day ta? Agpudno ka man kanyak. Imbalas mo ka di iti sabali abote, tinaikarga iti da ito'y abote? Nay, di ka agpabasol akas ta taawan amok di tama ray. No siyak ti ka, agpudno ka. Amok nga agul-ulbod ka kat. Seal da ito'y nga in-deliver ko kan ka. Saor ka mat, nairifan ti buwa kwartam ngam kastoy ti insublim. Saan mata na may lako? Ay, awan ti amok di ta ako nakmanain. Isublim kit di ti kwartak. Di mo ipakpakat ti kalukom kanya. Pudno ka de, tinangig ka o Hazel. Imbalis mo iti sabali abuti ti bangbanglaw ni Pia. Ay nawaw, saan tatang? Apay nga raw nga agreklamo itay. Nanggag ko ti saritaan nyo itay. Kat isublim ti kwartak kung kunanamot kan ka. Ha? Jakman ammo iti dayjay babae? Saan nga agreklamo dayjay no awan inaramid mao? Ay natatang, anya ti ilablaban na. Kat saan mo't nga rod anabang lutila ko na? Nagsakit iti agong. Sigurado mla nga awan basol mao. Awan, nadalus ti konsensya kanya. Kumusta ti saritaan nyo ka ni Hazel? Bakit? Manatan? Ilibak na tinaramid na lakay. Anya? Agkuray day ta babae. Talaga nga i-post ko ti panagrup-rupa na iti Facebook. Ay nawaw, madi bakit? Amang ano si katimadaksan na ipost mo ti rupa na? Awan bibiyang ko. Isupay lang tinakarit nga agsaw. Para makita man no anya ti pagpatinggan ti kinatangsit na. Sayang laang ti oras mo dita, bakit? Anya nga ro ti aramidat ngay. Baybay aklatan. Nagswerten ngay no agulo lima kaklatan. Basta, di ka manghipopos iti oray anya iti Facebook, bakit? Dumngag ka mat Ay nawaw. Anya ti sangsangitam, Hazel anak kao. Isistoryahan na kanumot ni Pia ka nagiti kalugaran tayo. Anya? Linuluko ka no ti aramid ko, nanang. Iti anya ka no abakagapo nga ibagana ti kasta. Impilit na mo't nga men, nga inbalas ko iti sabali abote ti karga ti bangbanglo ala ko na. Para di tabang banglulaan. Mapan nakakit din ni Marmarites. Nang, tulungan na kumaa. Mabayin ako na rumarga po iti naramid na. Katawaan dagdag iti tao nanang.
Para bang lulaang kunkunada pa yan. Aguray day ta, Pia. Mapantay dya balay da. Kaano nga ron, nanang? Inton madamdamamit lang. Jak magustuhan ti inaramid mo iti anak ko si Kapia. Ay nawaw, awan ti amok abasol ko kani Hazel nga anak yo, Auntie Berta. Is-istoryaam ka no, ti may papan iti lakom abang banglaw nga insublina. No may papan iti day tabanag. Wen, inistorya ka, tanasakit tinakam ko iti inaramid na. Lino ko nak ti anak yo, Auntie. Imbalas na ti karga ti bangbanglo, iso abo ti langan ti insublina kanyak. An-anwan na kumangay magtabang banglaw, kadi na nga rod magustuhan ti angot ti lakaw, miso nga insublina. Sakbaya makibiyang kayo iti parikot mi. Amon niyo pa'y no anya ti pudno, Auntie. Di yung amin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak yo. Sika pa'y laang ti kasta ti panagsasauna ita. Naturad ka. Sigay, iti barangay hall ti pagsasangwan tayaw. Panagkunam, nanang. Nagbutang nga ta ni Pia, iti imbagam kenkwana. Siguro Anya nga ro ti plano yung nanang. Ituloy tayo kaday ti agpabarangay. Wan, naskan nga ikan tayo iti leksyon dagiti negosyantay analaing amang ibabaen iti customer da. Agyaman ako unay nanang. Ay, sikakit di, mate. Siyempre, to the rescue act, tasyak ti inam. Tulungan ka, anak ko. Ibagak to ka ni Kapitana, asaan ka makapangpangan. Gapo iti inaramid na, tapno na pigsa ti laban tayaw. Ada ipabarangay ko, Kapitana. Asino, Nana Berta? Dayjay Apia. Defamation ti inaramid na iti anak ko. Indown na ti reputasyon ni Hazel nga anak ko, gapulaang iti bangbanglaw, Kapitana. Anya? Nagadaw nga istorya na iti kalugaran tayaw. Mais-istresan ti anak ko, gapu iti kasdyan nga inaramid na. Santo pa yan ang makapangpangan ti anak ko. Anya ti kayat asawon na itaw, Hazel? Tatang? Bang lumat, tinaikargay ti buti ang nakitak iti silidmaw. Ay nawaw, muto yun dito, tatang. Apay pakibibiyangan niyo ay dagiti gamit ka? Dahito'y kaday ti bangbanglaw, ako nada nga imbalis mo iti sabali abutay. Ay, saan tatang? Ibagam ti pudnaw, wano ipakitak dahito'y abutay kan Pia. Tatang? Amu kaon ti sumbat ti saludsod kao. Dahito'y abutay ti mang panagnag, apudnaw ti ibagbagan ni Pia. Imbalis mo iti sabali abutay ti bangbanglo alako na. Sinuswitek ti kasta nga aramay. Nagreklamo ka numad daan ti Berta di ta barangay hall. Di nasaya at tapno mapabainan matlaang dagiti tao alinuloko ti aramid na. To the rescue kanumat ni Auntie Berta nga oray basol ti anak na. Kaano ka nung agsasarita tayo? Numawayaan ka no ni Kapitana. Adda ngamin si Minarda. Saan na makapangpangan ni Hazel iti naramid ni Pia kung nakanumot ni Auntie Berta ka ni Kapitana? Sana makapangpangan? Kasjay ayat, sana makapangpangan? Para 350 pesos lang. Ay nalakay, saan alaang ta 350 pesos adayta? Tijak pa'y kayat. Kanunungan nga min ni Auntie Berta ti dakas nga aramid ti anak na. Imbis abagbagaan na kuma. Amo pa'y kadakwada. Nasaya at magtanagawid ka si Kaberta. Apay ka day lakay. Makitkitam na ito'y abutay. Apay day ta. Na ito'y abutay, tinangibalisan ni Hazel iti bangbanglaw alako ni Pia. Anya? Umasidag ka, taangutam. Tapno di mo ibaga nga agul, ulbudak. Ay nawaw, imposible day ta, lakay. Kasano nga imposible, kat napanagnikak nga rudan. Amok ti angot ni bangbanglo aginatang na kanipiya. No kasta. Anya nga ita, nakababain kayaw nga agina. Sapay nagreklamo ka kan Kapitana. Ita, rimwar ti pudnaw.
ti anak ta talaga, ti nakabasaol. Ay, kasado pa yun day talakay. Awadan nakababain kayo nga gina. No apay nga may nakanunungam ti aramid ti anak ta. Imbes si kakuma ti numero 1 amang disiplina ken kuana. Saan kayo kani abise, Kapitana? Kaya't kayo kumaama kasarita. Maipapanitian niya, Tata Arturo. May papan iti tao ngayon pabarangay ti asawa, Kapitana. Oh, inton Sabado, tinagtutulagan mi a pagsasangwan da, Tata. Di yun sayangan ti oras yo iti day ta reklama o, Kapitana. Ay dawaw. Apay mo, Tata. Basol ti anak ko no apay ana ibabain. Pudno ti ibagbagan ni Pia. Imbales na ti banglaw a ginatang na. Anya? Dahil ti pudno, Kapitana. Oh, dahil ti abutay ti imang panagnak a pudno ti ibagbagak. Adaman ti kayat ko asaludsudan kada kayo, Tata. Pudno ka di asaan makapangpangan ni Hazel, iti inarabid ni Pia. Ay nawaw, saan ang makapangpangan kunayaw? Kat nurawot da dya ataaw. Ayan nga, dagiti nagreklamo, Kapitana. Saanan nga umay dagi jay? Ay nawaw, kunak man no itati schedule mi ngagsasarita, Kapitana. Saanan na matuloy? Imay ni Tata Arturo dito'y barangay hall idi Kalman. At dati ebidensya na, apudno ti atap mo. Inbalas ni Hazel ti bangbanglo, isuabo ti laeng tinaisublina ken ka. Kunak tumet. Urayam, sigurado mapanday jayan yo. Siyak pa'y laang ti pagbalinanda nga ulbod. Anya nga ita, rimwar met laang ti pudno. Pia, isublik ti 350 a kwartam. Siyak, tinagkamalay. Ay nawaw, imbag man tay naklon mo matlaang ti aramid mo nga iliblibak mo. Ay, sorry Sapay la ko mata, mapakawan na. Mapakawan ka? Ngamjak to pulos malipatan ti naramid mo. Sakit ti ulo ti impay mo kanyak. Mabit lang, urayam ti bote nga insublim. Ay, saanan? Alaam, tapno awan mat may bagbagam kanyak. Ang mga nujak amukit may pabaranggayak manandita. Ay, nawaw! Ditay agbalin a konsentidor. Sakbay nga agsao tayo, amuan tayo pa'y ti pudno a napasamak. Katnuman pa'y ti anak tayo ti ayan ti parikot, disiplinaan tayo ida, tapno mailintag ti bidot nga aramid da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umunakan lakay, tasikapay laang ti mangilukat iti pwesto. Isupay na da gumatang. Sikangay, di ka mapan. Siyak lang taglako ita. Dumagasak pa'y iti ayan dananang kentatang.
Itulod ko to'y basit anateng. Sumaruno ak tumot laeng. Di ka manan mapayag, Sumarunukan to adagos. Ay nawaw, uwan ko naklangaruden. Jak amo ti dadto presyo ti lako ijay. Kita itilistaan Oo, adto'y ti susi. Irwar mo dagiti lako ta Dahil talaan. Wen, i-display mo't laengen. Tayo supay no adda ti customer. Ang mga nusumang petak tumanen ijay, kat basta inlukat mo laeng manen ti pwesto. Sika magayam ti agtuk-tuk-tuk, Dolores anak ko. Wenang, injig ko to'y basit anateng. Pangramanan yung mo't akin ni tatang. Nagapuan dagitoy anatang. Bunga tinateng nga inmulak iti arubayan minanang. Ay, agyawan ata nang yag ka anak ko. Awan pa'y ngamin bunga ti mula may kanitatang yaw. Sige, agpakada akmot laangan ananang. Ay nawaw, agkapi-kapay Intun maminsan tulaangan nanang. Nasken ngamin na sumurutak adagos kan nila kay ko ijay sentro. Tama nga no di naman ng ammo ter aramida na ijay. Sige anak ko, agan-anad ka man. Umayak man, Mari Dolores. Anya ti masapul mo, Mari Edna? Bunang kan gabi yun niyo man, Mari. Ay, ano mo, Mari? Ay, mausar mi ijay garden, Mari. Daan nga miinan, ti sigod nga usaran mi. Aladay talaangan at tinabati, Mare. Agpili ka no adati makurso na daam dita. Manuti ka sa pulam, aya. Ay, saggay sa laang, Mare. Ay, daytoy laangan, Mare. Tanalaklak ka. Ay, madim aya, tinapuspos ko, Mare. Daytoy laang mati umanayan ti budget, Mare. Gumatang kamin tumanan da kwarta may, Mare. Sa bagay, mayat mo't laang ti quality, dagita napili, Mare. Naibusan ti puneng ken gabyon ala ko talakay. Sikapay laang man ti baon ko amapan mangala iti ayan ti supplier ta. Sapay, adayo ijay, bakit? Ay nawaw, di ka nagreklamo? Nalaklak ka nga rod ijay. Sa maysa, mabalin pa'y nga agpili ka iti kayat mo. Ti sigo dagat gatangem ati gatangem. Wala, muti nga rodan ti may gatan. Dahito ti listaan ti gatangem, wan. Kita am takwarta ko nak. 80,000 dayta. Sana basta-basta dayta akwarta. Uy. Ikargam iti belt bag mo. Tama nga numapukaw. Dayta laang tinamnamaan ta nga igatang ta iti ilako ta. Numapukaw pa dayta ay awanen. Anyat aramidem diti balay. Rabien Dolores. Madanagan ak nga rod tatang. Ay nawaw. Anyat pagdandanaga maya. Saan pa yan nagawin ni Romeo ni Rabien? Sa dino tinapanan na aya. Imbaon ko amapan gumatang iti ilako mi ang awan mo tayo. Amangan no narabyan laeng. Sa dino ko matidaduma apapanan na no bilang man. Jakmot nga rod makontak tatang. Amangan no awan laeng ti signal na. Kasanon no, adagaya mo tidak ka sa napasamak kan kuana di tadalan tatang. Ay napo. Anusam nga urayan anak ko. No awan lata, agpatulong tayon kadagiti masagnan. Kumusta ngay, Mari Dolores? Nagawid ka din nila kay mo? Saan pa'y nga rod, Mare? Sa dinumat nga ta tinagturturungan na. Ay, madanagan na nga rod, Mare. Ang mga no adamot ng tidaka sa napasamak kan kuana di tadalan. Ngam, amo na ka di ti pangalaan na iti ila ko yo. Amo na mo't, Mare. Ada kontak mo iti supplier yo. Dati cellphone number na kanyak, Mare. Isuman ti padasam nga awagan, Mare. Saludsudam no napan nila kay mo ijay. Kasanon ngayon no ibaga na nga awan, Mare. Di i-report you a missing, Mare. Ibagayo kadagiti masaknan asaan asimang pet itinapanan na kuma. Mare. Anya timbaga ti supplier yo, Mare. Napan nila kay mo ijay. Ala, awan kanumot, Mare. Ay nawaw. Day takit din. Sapay ko na madi mo makontak ti cellphone number nila kay mo. Ay na, ano amok lang mapasamak ti kastoy.
Dua kami latta kumananapan nagala itila kumi. Ag-report kayo ni Barangay Hall, Mare. Sigurado at tumulong da kapitana amang birok kanila kay mo. Owen, Mare. Agdiretso ak nga roda ni Barangay Hall. Ay, makalawasan ang mapukpukaw da ita Romeo. Sa apay dakila kwarta ti igem na bakit? 80,000 ka na. Ay, awanan. Saanan ang makapagtrabaho ti anak ta iti kapapanunot na. Wala raw. Barang agpakita kumamot na dya Romeo. Tidakas na lang. Ang mga nuadakit din ang hold up kankwa na di tadalan. Negatibo pa'y mo lang ti panunot mo bakit? Di mo ibagbaga dahi ta iti anak ta. Sigurado nga ag-overthink mananday jay. Amumatan ni Dolores. Ibagbagak laang dagiti posible ang mapasamak lakay. Unangam namangag ni Dolores dahi ta. Sigurado na karkaro na madanagan. Nadag na lang. Nay, Romeo, hanya ti aramidom di tao. Sapay nakainom ka. Long time no see na lang. Sa dino tinagap-gapuam aya. Apay anak kainom ka anagawaid. Ay, just syudad ana na. Kahit ni bakit mo nga ay. Anday siya balay. Busy na dyan. So, sana makaumay. Nag-awid ak lang. Kahit ko tag naad diti balayaw na nang. Na, sino nga raw ti tumulong kan ni bakit mo nukasta? Na-discarte dahil dyan na nang. Kabalan na nga ramidan ti amin. Agbakasyon ak pa dito iti duangal daw. Tapno makapag-relax ti panunot ko. Mayat dito eh. Awan signal, kanawan kuryente. Natal na ti biag. Awan ka di ti planom nga agawid si ka, Romeo. Ay nawaw. Apay akasta kayo matananang. Saan kayo samot ang naragsa ka nagawidak diti balay? Amangan ko na numadanagan ni bakit mo. Sapay awan ti signal kan kuryente di tao. Di na ka makontak. Ammo na dahi dyan, anang. Man nakaawat mo't ni bakit ko. Kasano, no agparpari ko mo gaya mo ni Jai. Saan, nanang? Sana mapasamak dahi ta. Ti kunam kanyak idida mo kay duwa nga aldaw laang ti bakasyon mo ang umnay. Dandan di makalawas mo dito yun, nanakaw. Kurang pa nga minti inanak, nanang. Mariknak pa lang ti banog ko. Agawid ak tumot kit di, sakbayang may bus ti bagasyon, nanang. Naimpaglaangan tayo may ka dito'y balay, Mare. Apay ka di, Mare Edna. At the good news ko kan ka, Mare. Ibagha mo noon niya dahi ta, Mare. Nilakay mo. Apay nilakay ko, Mare. Nakita ni ipag ko ije lugar da. Nagawid ka no mat ije balay da. Sino nga ipag mo, Mare? Ni Melissa. Simbang pat idi kalman. Iso anapanak di ta balay da. Kat nadakamat na nga da ije nilakay mo. Di na na-text ta mumeten, Mare. Awan ti signal ijay. Anya? Ay, anya lakit di mo't day jay at taon. Pinagdandanagnak iti mano nga aldaw. Nagawid mo't lagayam ijay lugar da. Ayan ni tatang nanang. Napan na impastor tinwang. Apay di tatang mau. At dati napatag nga ibagak nanang. Anya dayta. Saanin ang masapol abirukin tayo ni Romeo? Ay nawaw. Apay asaan, kat mapukpukaw nga ron ti asawam. Saan tayo nga amo no sa dino ti ayanda? Kat no si bibiyag pay nga taday jay a tao. Si bibiyag pay ti loko, nanang. Anya? Ni pag ni Mari Edna tinang ibaga. Nagawid gayam ni Romeo iti ayan ni nanang na. Ada ka numot gayam ijay nanang. Aywan anya. Kalugaran ni ipag ni Edna ti asawam. Dayta nga rudkat nanang. Marurudak launay iti dayjay a tao. Ti amo na siguro kat jak maamuan. Taawan ti kontak ko iti inana. Apay nga tanga dayjay. Ayan nga'y dagiti impagatang mo nga ilakuyaw. Jak amo no nang ipanan na nanang. Agawid tulaeng dayjay a tao makita na.
Agpakada ako na nang. Agawid kan. Wala nang. Ay nawaw. Apay nga raw akas tatikawis mo rumyaw. Abutan may. Okay lang na tananang. Ay, mga no panunutan dagiti makakita ken ka nga agpalpalama ka dita anak ko. Saan mat siguro? Nanyata mo ngay. Saan mo mo't kontrolado ti amin? Agawid ak lang arudan. Sermon ang dakpalang mat. Nalala, agrubwat ka nga rudan. Sigurado nga urayan na kan ni baka mo. Mano nga aldaw mumutayin ang nagtamtambay dito'y balay. Nagawid mo't gaya man ni bagat ka. Lalay nga drama. Tapno panunutin na apud nga ano takawanak. Ibagak nga inala na iti hold upper ti kwarta kan cellphone ko. Relax ka lang bagi. Hindi ka matanagan. Sigurado apat chin na ka ni bagat mo. Lalay nga lang tiyag drama. Tapno kas lag pay suti istoryam. Ni, Romeo! Bakit? Ay naman, apay nga grungab ka nga eh. Natakawan ako bakit? Inala na iti hold upper na iti kwarta ngayon mo agraman cellphone ko. Ito lang na nakawid ako. Taimbatin ako na iti hold upper iti lugar a jakbat amaw. Di ka man agin sasangit dita? Puno ti bagbagak bakit? Pagyamanak lang ang sandak a pinatay. Ulbud ka launay mat. Saan bakit? Puno ti bagbagak. Pangasim ko maata mamati ka kanya. Adda nakakita ken ka anagawid ka ijay lugaryo. Taulbudan nakpailaang mat. Irwar mo kit di ti kwartak. Natakawan ak nga ron bakit? Inalada amin. Awan may tid ko repisukin ka. Dahita ti paglaingam, ti agulbod. At damot laang tinakaibaga kanyak. Nakita da ka iti may sa abar ije syudad. Siguro, nagbar ka pa'y. Nag-happy-happy ka pa'y ije syudad. Sakbay ang nagawid ka iti ayan ni nanang mo. Sa ita, drama anak akasta? Ha, pangaasim man Romeo, sa anak nga ubing. Nagawid mat gaya man ni Romeo, mare. Wen mare, kat agrason pa'y laang tiloko. Agasam ngay, taada ka numot ti pisang-pisang tibadonan ang nagawid. Idikwan, agro nga apkit din. Ha, impagarup na siguro adyak ammo ti inararamid na, mare. Anya tinbaganaken kaya, mare. Agasam, na hold up kano di tadalan, mare. Isu nga awan ti uray piso ang maisubli na kanyak. No awan na yawid na kwarta, amang ano na'y gastos nan, mare. Adamit ang nakakita kwa na ijay syudad. Saan ka di, mare? Day tamot laang ti atap ko, mare. Rason na laang ang natakawan. Tapno saan ko abirukan ti kwarta. Ay, Mayat pa'y ti uniform na, mare. Kasla kaasi at talaga. sayang mati kwarta nagrigrigatan niyo, mare. Bayadan na, mare. Kwartak tinagpuunan mi. Saan lang aday ta, mare? Hay, pagtalawak mo't lang iti balay. Nangalaan na mo't ngay iti kasta alaing na. Anya ngayon ti plano iti asawa manak ka. Isina kunda iti Romeo, tatang. Ay nawaw, agpanunot ka na imbag, anak. Diyak kaya tikas dyan nga aramidin na, tatang. Nalaing nga agrason day dyan tao. Dram-dramaan nakpailaang mo't. Amuyo ka di. Agin sa sangit day dyan nagawid, tatang. Kasta gayam, arumbangay kami ti pagnakman na. Talaga, tatang. Sukatan na ti 80,000 asinayang na. Amo na mo't akwartak tinagpuunan mi iti negosyo mi, tatang. Kasta pailaang mo ti aramidin na. No di kat agraraman day dyan tao. Pangasim bakit? Di na ko mapagtalawin. Nailaw anak laeng. Sa may sa nabartek ak. Iso adya ko na mo tinararamid ko. Pumanaw kan. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupam dito'y balay. Ikan nakititalungal daw bakit?
isublik ti 80,000 na kwarta. Kasano nga rod? Kasano ang maisublim ti kwarta iti talo nga aldaw? Sige man. Agpanunot akit ipamuspusan bakit. Nailaw anak anang igastos. Sorry. Parikot la ka na yun ng ti ipapaay mo kanyak si ka, Romeo. Pumanaw kan dito'y balay. Agsapol ka iti pagtrabahuam. Di ka agpakpakita kanyak aging ga di mo maisubli ti 80,000 aginastos mo. Anya ti naramid mo ay apay pinagtalaw na ka ti asawam, Romeo. Naigastos ko ti kwarta na, nanang. Imbaon nak agumatang iti ilako mi. Ngam iti inuman iti syudad tinagturungag. Iti nabartekak. Awanan ti malagip ko. Pagring ko, awanan ti kwarta iti belt bag ko. Hay, sino nga min tinangibagakin ka nga agbartek ka? Katamumot nga ada ti kwarta nga igamam anak ka. Amok na itananang. Aklunag ka nagbidutak. Kahit anya nga iti kunan ni bakit mukin ka? Sana ka nung agpakpakita kin kuan ano jak maisubli ti kwarta nanang. Dayta. Gonggo nama. Deserve mo dayta. Dayta ti bunga ti kalukwam. Aggaget ka anak ka. Tapno maisublim ti 80,000 na. No datayaw manulaang ti masusweldo na iti may sangal daw ay. Nariga ti agurnong iti 80,000. Iso maawatak. Nuapay akas taunay ti ungat ni bakit mukin ka. Ay nawaw! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, agpanunot kapay anaimbag. Timbangam anasaya at dagiti mabalin nga ibunga na, sakbay nga agdesisyon ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi, adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kamodyanan na, natulag matlangan ti kasarta, Trina. Wen nga rod, Brendo. Sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kunadan sa itayan ni Tagalog. Husto ka iti dayta? Rugyan tangarudan nga isagana ti amin. Una, agilistatan ka na iti agbalin aninong kaninang ta. Wen, Brendo, asikasun tamat lang dagiti daduma paya mausar. Dagiti supplier ti kayat ko asawan. Dagiti badbado, photographer, stylist, kan daduma pay. Una. Agpatulong akton iti maysa kadagiti kakasinsin ko. Una, tapno sana may stress ti agbalin nga asawa. Una, ano santan ti ag-DIY, tapno nalaklaka, Brendo. Okay, sikat ti makaam mo, Trina. Noan niya ti amo mapagsayatan, di iso ti aramidan ta. No, anya ti plano yu ka ni Brenda, isaw ti aramidan tayaw anak kaw. Agpada kayo mait nga adan iti usto nga edad. Agyaman aklaw na itatang. No kabailan yaw ti aggastos iti dakal, anda kada kayo na ita. No kanyak lang, agad di kayo umut-utang. No si bibiyag pa ni nanang mau, sigurado nga isumot lang ti ibagana.
Wen tatang, ti savings mi ka ni Brendo ti magastos. Agpada kami mo't nga da natalgad at trabaho na. Adda ka din nakasari tayo a supplier para iti kalay sayaw, anak ka. Adda na tatang. Lagi tininong kaninang yung ay. Kumplito ka rin. Day talaangan ti kurang tatang. Nan, munto'y man tilistaan. Kita no asino tinailista. Amangan no adda mainayon ka. Wen man tatang. Agyaman aklauna ititulong yo. Ngawanan yaman na, anak ka. Nanang, agkalay samot gaya mo da Trina kan Brendo. Isumalaan ti mangmangag ko. Nang, kita inyo ti impose da a pre-nuptial pictures da. Ay, sigurado, nangi na ti bayad da kita. Nang runa ta professional ti photographer da. Talaga kasta anak ko. Saan ba't adakas? No laki di tada pagbayad da. No siyak laang ti makiasawa nanang. May mayato na ti simple laang. Ay nawaw, di ka mamadita si ka Junalyn. Ay nananang, itaapanawan nariga ti agsapol iti kwarta. Iso arumbang laang nga agbalin tayo mat a practical. Kalay sada dayta. Bayama ta isuda mo ti agdesisyon para iti special nga aldaw da. Ibagbagak laang mat nanang. Sayang ngamin ti kwarta no kasta laang. Kas nakunak itayan. Kalay sada dayta. Saan ba ta mabalin asi ka akaaruba ti agdesisyon? Ta di mo magkwarta ti gastusin da. Trina, makiasawa ka mo't gaya man. Ay, wan Mari Jonalyn. Ay, congrats ah. Agyaman aklaunay, Mare. Sikan tumat ti sumaro, no? Ay, uwin kayam. Nakitak ti venue ti kasaryo. Iti mat nginginaan nga hotel ije sintro. Isu tinapili mi kanila kay ko. Ay, nawaw. Adamot ta basketball court, Mare. Diyo kayat dita? Ay, makatipid kayo pa ay. Maminsan lang amay kasarda tao, Mare. Isu ada kami ka ni Brendo, pinili min tay kap-kap na kanmi. Ino kasta, talaga nga in-budgetan dati kalay sada. Haw, para maglaunay mo dagito yata tao. Ha? Anyat ko na, Mare? Ay, tikunak. Ay, agpakada ako, unta. Adapit tilakad ko, Mare. Alala, innakaon. Anya ka numanan ti isyaw, dayta Junalyn, anak ka. Tikalay sami ka ni Brendo, tatang. Apay ka no amasapol nga iti pay lang hotel. Kat adamat basketball court dito'y lugar tayo. Ay, nawaw. Anya ko matibibiyang na no may papaniti na ita abanag. Jakban amo iti dayja at tao, tatang. Pakibibiyangan ng tumat amin. Ay, imapal siguro man ay nanakaw. Naku nampay, tatang. No daduma, uray siyak. Jak maawatan ti ugali day ta akaaruba. Mala, di kalatan agpapaapiktaw anak ka. Saan mo iti kaaruba ti agdesisyon iti para ka na kayaw? Da kayo latan ka ni Brendo ti masuraw. Da kayo kat nga raw ti aggastaos. Saan kayo di mawat iti kwarta kadakwada? Husto kayo, tatang. Aldaw yu dayta. Awan dagas na ano igastusan yaw. Tinapatag kat saan ang naggapaw iti utang. Ay, nakapigpig samot ti tudo na nanang. Ada pa'y angin na. Pa'y, ada ka di bagyo na nanang? Dayta, di mo ambaw ti mapaspasya makiti aglawlaw mau. Ay, nawaw ni nanang mat. Agsal sa ludsudak laang. Dakis ayat ang sa ludsod. Agbuya ka nga biniti news. Saan aday tabiyag ti pada matao ti bambantayam. Adda, when no awan laang mat ti sungbat yu iti sa ludsod ko nanang. Anong nagadukit din timpagayo. Wan, adda bagyaw. Ay, nawaw. Kasanungay ti kalay sada Brendo kan Trina. Intun Sabado pa'y magtikalay sada. Pumanaw ti typhoon inton bigat. Ay, kunak ano makabulan ti tudo na nanang. Ay, oo, naikan.
Matuloy lat ti kalaysa ta. Pumanaw ka no ti bagyo inton bigat. Nasaya at mat nga rod, tapno saanan ang masapul ang may reschedule manan. Nang runa kat busy mat piman dagiti ninong kaninang ta. Pudno launay. Kumusta gaya man ti suot tayo? Adan nakasarita ni manang ko. Mano ti bayadan ta? Ni manang kano ti makaamong. Ay nawaw, nakababain mat ka ni manang mo no iso ti agbayad. Awan pagbaina, adda kwarta ni manang Leslie. Uray pay, nakababain lang tamat Adapay mat savings ta. Awan pagbainam, tani manang mat tinagboluntaryo. Saan tamat adinawat? No kasta, ti kabsat ni Brenda o ti mangbayad iti isuot yaw. Wen tatang. Ay nawaw, saan nga taan nakababain kadakwada, anak kaw? Isumat lang timbagak idinagsarita kami. Ngam, okay lang ka no, tanimanang namat tinagboluntaryo. Talaga abak nang ti pakiasawaam, anak kaw. Wen tanagagat damot piman ngagkakabsat tatang. Awan ti makunak kadakwada. Kita kat agpada da adadakkel ti balayda. Ay wen gayam, matuloy kayo kadi iti ayan ni Auntie Esther ha? Wen tanay awan metten ti todo na. Itugot yung arud ti Susi yo. Tada kasarita mi a wedding coordinator inton madamdama. Sigurado ang marabyanak nga agawid, tatang. Awan tinted ang invitation letter kada kayo, nanang? Invitation letter? Wan, matuloy ka nung matikalay sa datri na inton umay asaba daw. Tanay, awanan ti tuto na. Ay, uwan. Ada inyig na itayag sa pa. Color blue and white ka na, tibado tayaw. Talaga hotel ti venue da, nanang? Wan. Ay, nawaw. Tinanabuya, ti news. May papan kadagiti na apektaran iti bagyaw, nanang. Nay, saan ka bawatan, anak ko? Anya ba ti connection ti bagyaw iti kalaysada? Ay, no siyak ni Maritrina. Itulong ko laangan kadagiti na apektaran ti kwarta. Ay, nawaw. Irugim man gaminan. Nagkuriman ti kinamanagapal mo. Ay, nawaw. Ibagbagak laang ti pudno, nanang. At least, makatulong dapay no kasjay ti aramidem da. Di mo liplipatan ti mangtan iti invitation letter kada iti kaaruba ha, anak kaw. Nalpasan tatang. Dananam silya ken Jonalyn ngay, imbitado na kaday. Wan tatang. Uray nung maditirum-rumar iti ngiwat ni Mari Jonalyn, imbitado latay ti kasarmi, tatang. Kasta ati mayat, imbitaam latay datap na awan may bagbagada. Wan tatang. Awan mat ti parikot ka ni Nana Celia. Nila ang Mari Jonalyn ti maditi pa nagsasauna no kumaro. Ay, hindi mo latan ikaskasaw, anak kaw. Saan mo't kadi agrabin ay ta? Di na lang urayan ang mapunwanak. Ta talaga ang makangagmat kanyak, tatang. Oh, kunak tumot kada kayo, nanang. Bongga ti kalay sa datrina. Naglawa a hotel to'y venue da kun. Nang, kitaan nyo ati dekorasyon. Anyagay garod piman kat ada kwartada. Sayang laeng ti gastos da, nanang. Ay no siyak laeng. Indunar da kumalatan kadagiti kasapulan. Nang runa kadagita apektado a kalugaran tayo. Ay nawaw. Kwartada mo piman day da. Saan adakas no igastusan dati kalaysada. Laglagi pa asaan da a responsibilidad dagiti kalugaran tayaw. Wen Ang talnakan. Ang mga duwada makangageng ka. Nakababain. Tabisita ka lang nagado nga ibagbagam. Ay, maumuma ako na. Day tamat ti dubli-dublem nga ibagbaga. Yaman nak, tay may kayo iti espesyal nga aldaw ti anak ka, Ocelia. Wen Inkarigatan may tinagsapol iti isuot may tapno makaumay kami laang.
madlaw nga raw. Congrats, Naimbagkan ka. Nakiasawa mo't lang ni Trina. Maandaan kan to ni Tiapukaw. Ibagam ngamin ka ni Jonalyn, tagsapol mo tayo. Kasano ko katsabali ti bambantayan na day dya tao. Anya manen ta ibagbagayo asabali ti bambantayan dita, nanang. Nagpartakan kay mismo anak kao. Pimanalwak labiit, nagadun ti na istoryayo kang tata. Di ka mananagaan. Awan mo't kit day, tidakas nga insawang ti inam, may papankin ka. Nabambanog talaang nanang. Agyaman ka kidi nakaraman ka. Napadasan pa iti di maray iti bongga kalaysa. Kas jay gayam day jay. Ay nawaw, di ka ba nagsawa kas ta anak ko? Sigurado adakkel ti gastos day jay, nanang. Intulong dala ko man ka dagiti agkasapulan, kunamanan Imbes nga una unda ti tumulong, saan ta pagpagita mo ti una unda? Ay kasyempre, kwartada pi banday jay. Sa maysa, apay ayasang kay bagam data tulong aday ta. Wen tamasayangan nak iti kwarta, nanang. No intulong da kadagiti agkasapulan, di may mayat. Maragsakan pa iti Diyos kadakwada. Ramraman mo pa iti Diyos. Pudnumot, nanang. No intulong da kuma, di may mayat manen. San aya? Nagado nga ibagbagam. Kauray sikamat. Uray singkaw. Awan na yawat mo kadagiti agkasapulan na kalugaran tayaw. Tulong kun kunam. Ngam sika mismo. Awan pa'y natulungam. Sa dino ti papanambakit? Iti ayan ta Jonalyn. Ay nawaw. Apay ni Jonalyn? Adalaang napatagapagsaritaan mi. Aglablabasin day ta babae. Anya ti pagsaritaan niyo? Basta, napatag. Awan mo't ngamin ti manaknakam day dya tao. Kaputagul uli magkakarkarwan nakit din. Ay na bakit? Di mo sayangan ti oras mo iti kakasta klase ti tao. Ay saan lakay? Lumabanak mata. Manuabulan na nakasta ti aramida na kanya. Manuabulan matan nga ano sa? Sana masapo la makiapa ka, anak ka. Mauman tumot lang na dyan Jonalyn. Sa anak ngagpaabakin kwa na tatang. Kasanaw no agkinabil kayo ijay. Di kay madanagan tatang. Kasaritak lang jay tao. No agpinungot kayo ngay. Kabawlak akontrolan ti bagik tatang. Adalang kayat ko ngay bagakin kwa na tapno agulimag. Ipagarop na siguro adyak ammo day tangar aramidan na. Di ka pala nairuam kan kwa na anak ka. Nauma akong tatang. No daduma, syakmat nga mintidakas iti imatang dagiti kalugaran tayo. Gapot dakas ti istoryana. Ay, anya ti masapul mo, Trina? Si katigagarak. Agsarita taman iti nalapat. Anya ti pagsaritaan ta? Ti may papan iti istoryam kadagiti kalugaran tayo. Apay nga gay takot nagado ti dakas nga ibagbagam may papan kada kami. Anya ti kayat mo aya? Sikat ti agdesisyon para iti kalay sami? Saan na kasta, Trina? Anya nga ron ti intensyon mo iti kasta nga aramidam? Tilang para kanyak, ket nasaysaya at no intulong yulatan kadagiti apektado iti bagyo ti kwartayo. Tapno maragsakan ti Diyos kada kayo. Ay nawaw, pala desisyon kamat anya, iraman mo pa yan ti Diyos. Tapno ibagakan ka, saan mi mat adinawat ti kwarta ginastos mi? Kwarta nagrigatan mi ti ginastos mi iti dayja kalaysa. Tulong-tulong asang kay bagam. Si Kantupay, awan pa'y natulungan makalugaran tayo. Ne. Tangiwat mo tama re. Kita ne. Rumuaran dagiti marites. Nakapigpigsan tumo ngamin ti saom. Bayam tapno mangag dati kalukwam. Nangal alaam mo ti kastalaing mo. Wano, apal mananday ta. Makapaasar mo't dayjay at Trina.
awan ti may bagak no di gunggunam Na, di kay masyang kanyak nanang. Naibabainak iti sangwanan dagiti kaaruba tayo. Ay kabasol mo matlaeng Anya ko ba ti pagsakitan tinakam mo ngay? Babain naklaunay mo't day ta babae. Sumadaukan to mga main. Anya ngay ita, nakangag ka di na oras. Kat, nasayaat nga rutikas dyan ngay naramid na nanang. Maiparbeng apabainandak iti sangwanan ti kaadwan. Kilaeng may bagak. Inton mabinsan, di mo unay ti agsasaw. Di kag pakalaing. Di mo bibiyangan ti biag ti padam ataaw. No di kwarta ginastos da, ket kwarta nagrigatan da. Biag da dayta. Desisyon da dayta. Saan mabalin asi ka akaaruba ti agdesisyon para kadakwada. Naawatam. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag katrumbang apakibyangan? No saan da asinaludsod ti opinyon mo, aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nagmayat talaga jay kape alakok lakay. Un nga raw bagay. Awan pa iti makabulan, manipod iso ti kinapita. Makita ti epekto na iti bagay. Ay, wan lakay. Kitaan na. Sigod bloated ti tiyan ko. Nga manipod nagkapeta iti lakok akape. Binmasit ti tiyan ko. Uray siya nga raw bagay. Mayat talaga. Mayat nga inaldawan ti panagkape iti lakom. Kanigiddan mo ten ti panagjaging iti bigat. Husto ka lakay. Nga malaksid iti panagkape kan panagjaging iti bigat. Kang runaan launay iti panagdiet. Ay, awan serbi ti panagkape iti kape apagpakutong nukaan kamatlakaan. Iso masapul ti panagdiet lakay. Ken likli kan dagiti makan a rich in carbohydrates. Nay, nakarubuat ka magbakait. Papanam ngay. Mapanakban ijay ayan ni Mara lakay. Tapay. Inakban sa ludsudan, no addapay jay ibagbagada alako na kape. Kape? Wun lakay. Adumot ten tinakapadas kat itilako na. No bloated ka no akanayon ti tiyan. Mayat ka no day jay nga inumam. Makatulong amang pabasit iti dakkel abuksit. Ay, kastaya. Ay, alaman nga rod bakit? Pingkaman nga rod gumatang. Barang makatulong ka data amang pabasit iti bloated at yanta. Wan lakay. Barang saan pa'y anaibos tila ko na. Ay, naimbaglaangan tada pa'y ti doabaks anabati nana. Ay, kastaya Mara. Ay, gatanga kun aday ta doabaks. Ay, katuan anana. Nagbiit ngamin amaibos tila ko akape. Ado ngamin tinakapadas, kay kayat damat. Ay, kasta ka day, tapadasan mi man magkin nila kay ikaw. Ewan anana, ngam ti maibagaklaan, malaksid iti panagkape iti lakok akape, igiddan tayo latta ti panag-exercise tunggal bigat.
Kan kang runaan na, ti healthy diet. Liklikan tay kumadagiti makan a rich in carbohydrates. Ay katuan na balasan ko. No maaramid tayo dayta, for sure, makita adagos ti epekto daytoy lakok a kape. Anya nga day tayo matyo, nana. Ay kwa, kapi daytoy sureng. Napan ko man ginatang ijay ayan ni Mara. Kape. Anya nga klase a kape day ta, nana. Kape a makatulong tapno bumasit ti bloated a tiyan. Mayat kit di kumamot kan ka Ha? Iso na laang tanaibos mo't tentistak na. Bareng addan tumanen tapno makagatang kamot kan kwa na. Kasta ka di, nana. Mayat daytoy. Kita man ni Mara. Sigod a bloated ti tiyan na. Nga manipod nagkape iti kastoy a kapay. Medyo bimasit mo ti tiyan na. Uray nila kay na. Sigod abot tiyog. Ngam saan mo't itan. Mayat sa ngagpaiso, nana. Mayat talaga. Iso ano makitam ni Mara. Agpa-reserve kakit din iti kapikon kwa na. Tapno saan ka maibusan. Nay, sumiksiksi ka mga paison ko, mare. Ha? Ay, wala ko, Mare. Iso ano kayat mo mati sumeksi akas kanyak, gumatang ka itilakok akape. Apay, adan, mare. Kunakman no ko na ni nana isang anay bustistak mo. Naibos nga rod, Mare. Ngam di ka madanagan, taadda sumangpet inton Friday. Ado day jay. Oh, mano abaks ti alaam. May sa dosena ti kargana di may sa abaks. Manungay, mare, ti may sabaks. 350 ati may sa abaks, Mare. Nay, nagngina magayam, mare. Si kakit dimat. Awan tinangina no kayat mo ti agpaseksi kunak lang arudan. Masiguradok ang makatulong dayjay tapno bumasit day tabloated at tiyan mo, Mare. Sigurado ka ka, de, mare? Ay nawaw, kasla saan ka pala ang amamati iti bagbagak mo't. Kitaan nak ngamin dakkel tinagbaliwan ti bagik. Kan saan lang asyak, uray nila kay ko. Anyat serbik nga ag-sales tok ngay, no awan epekto na iti mismo abagi. Sikamot. Alaman nga rod, mare. Ireserbanak iti 2 box. Bali 700 anya. Un, Mare. Sige, awagan ka inton Sabado, apaman asumangpet. Gusto no nang-reserve ni Suring iti kapay. Tapno makatulong matkan kwa na. Un alakay, ni Mari Suring laang tasigod maten anak utong nila kay na. Kay manungay abaks tin reserve na. 2 box lakay. Ay, agasam man. Gulpi Ay katuan tapno bumayag. Sa bagay matkit di Awagak to inton Sabado, apaman asumangpet. Tapno marugyan na maten ti agkape iti lakok akape. Hello, Mare. Yes, kumare. Amangan no saan ka busy? Umay ka dito'y balay, tasimang putan dayto'y lakok akape. Umay mun alaan dayto'y 2 box nga impa-reserve mo. Ay, at dagaya man, mare. Alawan, umayak inton madamdamalaang. Inton malpas pangal daw. O sige, Mare, urayan ka dito'y balay. Dayto'y lakok akape, Mare. Manipod rinugyan mikin nila kay ko tinagkape. Makalawas laang tinapalabas. Nakita min ti resulta na. Kasta ka di, mare? Iso na laang, tamalaksid iti panagkape. Masapul mo matlaang nga igidnan ti panag-exercise iti every morning. Ha? Kan saan laday ta? Importante launay ti healthy diet. Anya? Agkape ka, kan liklikam amangan kadagiti nagtataba amakan. Liklikam ti makan anababak nang iti carbohydrates. Kan less karne, numabalbalin, Mare. Ha? Uri kitaam, bumasit day bloated at tiyan mo, Mare. Ay, sapay la kumatakas ta, mare. Mala, bayada kon daytoy kape, mare. Tagaawid akon. Inakman agkape.
Dahil tayo kape nga ibagbagam alako ni Mara. Bakit? Win lakay, nangina nga rod daytoy may sa box. Apay, manuti pa nangila ko na aya. 350 daytoy may sa. Kat dua tinalak. Iswa 700 daytoy dua. In cash ko pa'y kankwana. Takas ka no nga alalaan na iti supplier na. Kasta aya. Ay kitmayat ah. Iso ti kapyam. Barang makatulong amang pabasit di bloated at yan mo. Win nga rod lakay. Barang man adda pa'y namnama ako mutunga man. Si kakit dimot bakit? Adala tamot ah. Masapay la ko mga road show. Oh, da kayo matgayam nana. Nagkapuan nyo nga Ay. Nagsapa kayo matan. Ay kwa, nagapuak ijay daya. Nasapa ak arimwar itay. Napanak man nagjaging. Anya? Ay, uray kastoy abo maketakaon. Kabailak pa'y mati agjaging iti mano a kilometro. Ay, naimbag kayo pa'y nana. Tanaka-jogging kayo. No siya ngamin kajak kabailan ti bumangon iti masapa. Anya, Alas 8 no makariinga kon. ay oo na yun. Iruwam mo ang amin tibagim abumangon iti bigat. Iti kasta, agjaging ka. Tapno daras nga umipikto ti kape alako ni Mara. Ay, wala na. Alaman, agalarmak man inton bigat. Barang masapa ak abumangon, nana. Nay, karni man ang tayo luto masidaan bakit? Anya pa'y ngay no saan akar nila kay. Una yun suring. Idi Lunes, karni asinigang ti inlutom. Idi Martes, karni mat nga adobo, anakatabtababay. Sa ita, karni manan, kukod manan. Anya kay nga rod, kat isumat tinaimas lakay. No di mo kayat daytoy karne, mabalin mo matimang luto itinatang. Anya? Sus, kat kunak man no imbaga ni Maraken ka, aliklikam ti agsida iti natataba. Aha, nagadula ka nga ko. Liklikan ano awanan ti may gatang, kasjay laang day talakay. Ay salbag, kasano ka nga rod ako mutong, no kasta ka may. Ay basta, agsidaak iti karne ita. Inaktulangan agjaging inton bigat. Kisti saba. Altit mo day jay babay. Nay, apay ngay nga agong unget kasuring. Olbot day jay amara. Ay, naalak lang iti kinalaing na nga ag-sales stock. Anya, Agasa man. Nakunana pa'y ngawan makalawas. Makitan ti epekto na ti kapi ala ko na. Ngamnay, naibos kumatlangan ti 2 box aginatang kukankwana ngam awan mo nagbaliwan ti bagik. Salbaki di. si kakit di mo't suring. Amangan mo't ngamin no nang namnama kalaang iti kape. Imbaga na mo't kun ka, nga igiddan mo ti ag-exercise iti binigat. Saan aya? Nana, nag-exercise ak itay bigat. Itay bigat lang. Ay nawaw, kasano nga umipikto nga main. Manipod inrugim tinagkapi iti lako na akape. Namnaminsan kalaang anapan nagjageng. Ay una yan. Ay basta, ulbud mo day dya babay. Namok la kumakastoy lang. Jak la kuman gimatang iti kape. Sayang lang di 700 a kwartak. Useless. Ay na. Unay inday di asureng. Kasta unay arurun na ni Mara. Gapo iti kape alako na. Huwag nga rod lakay. Kasta unay apungtot na. Idinto ta nagrawot mo't amangan. Katwain, tunggal masabat ko di takalsada. Karne ang nakatabtabat imat na. Ay, una yan aya. Pabasulan na pa'y di naglako iti kape. Gaputawan ka no ipikto na iti bagina. Nagrawat amangan. Sakat saan pa nga exercise ti salbak. Naku na nag-exercise ka no idi na minsan nga aldaw. Na minsan laeng. Kanayunan na ngamin Sana kasjay. Sana pabasulan ni Mara. Ay, unayin aya. Ay, makapailit day jay babae. Kasta aya nana.
Ay naawan matla ti kaamu-amu kakasta unay gayam tirurod na kanyak. Wan, naku na naasayang lakano ti 700 nga imbayad na kun ka. Anya? Naalam lakano iti sales stock mo. So agim matang, ngumawan mo't epekto na iti bagina. Ad damot alimukmag. Anya? Ay una yan nga inana. Basol na mo't lang kadi. Kasano ngamin ako mutaw, kat nagrawat mo't amangan, kanayon akarne ti sidaan na. Anya? Kanayon pa'y amapan kumatang iti soft drinks ijay ayan ni Mileng. Papanan na nga'y no saan alumukmag. Ay, salbag a babae. Alangan kit di mo't amangan-amangan. Sakit mang namnamalatan iti kape alakok amang pakutong kankwana. Ay, makapakudkud iti ulo day di a babae. Malabay amon. Ngam no masabat mo kat pagsasawan na ka, kasaritam. Ibagam kan kwa na asaan akaan. Kan mang namnamalatan iti kape amang pakutong kan kwa na. Ket kasaritam iti nasaya at bakit? Awanlat ka amu-amuk akas di gayam tinapan ni imbagbagay ti kaaruba. Unay matan ni Suring. Mang namnama matlat tangamin iti kape aginatang na kanyak. Hish! Ha? Uray pa'y mano abakses ti maibos na no di na tulungan ti bagina. Awan at talaga ti mapasama. Ipakaawat mo kan kuana, bakit? Saan anasaya at tikas diyang aramidan na? Ibaga na, asaan nga effective tilakom akapay? Kat amin tayo mat nga gususar. Kat makita mat ti epekto na. Isunsa lang ti gimatang iti kapekin ka. Nga ad-ad damat lata alumuklukmag. Kasano nga min asaan alumukmag. Kat dagijay ko nakaliklikan na. Kat isulat tamat ti kankanan na. Kanayon pa'y nga uminom iti soft drinks. Anya? Ay, sadak pabasulin nga awan serbi ti lakok akape. Ay, nawaw. Nasaya at patanagranata. Sika kundila ko iti saan nga effective akape. Anay ko. Awanan ti adupay asao-sao. Tumpaan kaltan, salbag ka. Apay at tinumpanak madlatan. Maminsan pa'y. Adugayam ti ibagbagam akontra kanya ka. Alaman, ibagam itangadaak. Kwa. Nagado amapan mo ibagbagay iti kaaruba. Kunam asaan nga epektibo ti lakok akape. Kunam pa nga awan serbi ti 700 nga imbayad mo kanyak. Kan kunam, anaala ka laang iti sales stock ko. Ay, nawaw. Mari tarupam. Kasano nga min abumasit day tabloated at yan mo no nakaraw-rawot kamat amangan. Kanayon pa'y akarne ti sidaam. Kanayon ka pa'y nga uminom iti soft drinks. Sakit saan ka pa'y nga agik exercise iti binigat. Papanan na nga'y no saan ka alumukmag. Samo pabasulan di ka pa'y ay una yan nga'y. Kwa. Oh, kitaan na kami. Amin kami nga agkap kape iti lakok akape. Kat makita mo ti resulta na. Si kalaang ti saan apulos, gapo iti kinaarsab mo iti makan. Salbag ka. Aday ta. Tinungpa nakalakit nga rod ni kumarim. Lakay, nagsakit ti pingping ko. Kahit, anya nga rod dita? Maghanap mo Tatilang tumit nga min tinapan mo imbagbagay ti karuba. Indanon da kini Mari-Mara. Di tinungpa nakalakit nga rod. Agnakam ka nga minan. Saan mo nga iya sa iti panagkutong mo iti kape aginatang mo? Gusto mo ni Mara, nga igidan mo kumamot ti panag-exercise mo iti binikat. Kenliklikam dagiti nagtataba amakan. Nga may sumat ti kayat mo. Saan mo pabasulan ni kumarin? Makapungtot talaga mo't Lakay. Saan ka amarurud kin ni kumarin bakit? No di kat amirisem kit di ana imbag, asikati nagbidot. Ay nawaw! Malaks
Proceed kadagiti agpakuttong, exercise kan healthy diet ti kang runaan. Saan tay apabasulan dagiti aglaklako, tapno maliglikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay una yun ti mapaspasamak dito'y lubong. Ha? Taapay ba kahit? Anya man ang tikat katawaam. Ammom lakay. Nadamag ko akanayon kanu nga aga padalusing nga agasawa. Ha? Taapay ka no? Adda kanu nga min babae nila kay na. Ubing kanu nga amang ngam nilusing. Ay una yan. Kasano nga min asaan nga isukat nila kay na. Ket nakaang-angrag mo nga min. Anya? Kasla maminsan lat makabulan no agdigos. Tunggal masabat ko, ket saan pa'y anak kasagaysay. Ken ay na, nakaang-angdod ti kawas na. Papanan na nga'y no di da isukat. Una yan nga'y. Ayawanan, insukat dan ni Lusing. Kaslan tumangamin dakong anaganak iti 12, gapu iti langana, ay nawaw. Oh, si kamat gayam mare. Nagsapa ka matan ngay may dito'y balay. Agkapi ka Ang mga nusan ka pa'y nagkape. Un mare, ay na, agyaman na ka. Ay, ada ka di pa panamita. Awan mat mare. Day off ko mat ita. Iso adituyak lang balay Ay, apag iso nga rod tiyo umay ko. Apay mare, ada ka di pagsayaatan nga ipadamag mo. Adala umay ko ichismiskan ka mare. Ha? Anyaman daytan. Amo mare, nadamag ko nga min akanayon nga aga padalusing nga agasawa. Anya? Taapay ka nungay mare. Adda ka nga min babae nila kay na. Ubing ka nga amang ngam ni Lusing. Ay ala, iso aya? Un mare, ay na makapaulit na rod. Kasanumet nga min asaan da nga isukat ni Lusing. Kat kaslamat takong anaganak iti 12 tilangana. Anya? Saan nga digdigos? Kan saan na pa yan ang maasikaso ti bagbagina? Papanan na nga'y no saan da nga isukat? Hay, una yan abiyag ay nawaw. Nay, rabiin, namita ka lang aglababa kay. Ay, wanla kay. Kasanumat ngamin, nagmalmalam ni Berta dito'y balay. Nagmalmalam? Anya nga'y tinararamid na dito'y? Anya pa'y nga'y no saan ang nagchismis? Anya? Ay, una yun na Berta. Naimbag pa'y day a babae. Tawan sa bali a pagbisbisian na, no saan laang amapan agchis-chismes. Wan nga rod lakay. Mabainak mat ngamin aguman na raw dito'y balay no adda tao. Isu nga inuray ko na makaawid. Ay na, bakit? No dayjay a babae ti umay dito'y balay. Saan mo unay nga in-entertainen? Tamarwam. Awan pa'y timalpas mo at trabaho no ka. Ha? Ipakitam, asaan ka nga interesado iti anyaman nga ibagana. Uray kita, Isaw ti agko sa apumanaw. Husto ka lakay.
Imbes nga ano ti maaramid dito'y balay. Isukit din, ti mapan mo itong tugawan. Ti makichischismis kan kuana. Nonsense! Talaga mo day jay Berta. Noan niya tinangag na iti karuba na. Masapul na amapan ibaga iti sa balay. Wan nga rod nana. Agasam man. Nagmalmalam iti balay mi idi na minsan ngal daw. Anya! Pasig matadag iti nagsina ken nagaapa nga agasawa ti umay na inchismis kanya. Kahit asino gay manan ti biktima iti chismis na. Ibagbaga namat akanayon ka nung agap-apa dalusin nga agasawa. Gaputada ka no babae nila kay na. Ubing ka no nga amang ngam ni Lusing. Anya! Sapay katawanan ni Lusing. Isu ka no nga insukat nila kay na. Gaputasan nga digdigos. Kasla ka no takong anaganak iti 12. Gapo iti langana. Ay ti awanan bain a babae. Gapo iti kinabisi na amang ichis-chismes iti karuba na. Di na amaw amas nakarkaro pa'y nila kay na. Saan lang nga may isa ti babae na. Nudikit dua. Anya? Ay sus. Pudno day taminda. Saan aparbo nga istorya. Adon ti makaamaw. Ken adon ti makapanagnag iti dayta. Bisi ni Berta mapan mangi chismis iti kaaruba na. Nga masaan na nga mo anakarkaro mat gayam nila kay na. Apay anak ko namday tabakat. Naku na nga mininanapiring kanyak lakay. Saan lang amay-may sa ti babae nila kay na. Uray ladwa. Anya? Kaya't dasawan. Pudno tinadamag ko ide. Ana ibaga ni Pare Rodi, idi nagiinom kami. Katuan? Anya? Kan maysa, saan lang aninanapiring tinakaibaga day ta kanyak. Uray ni Mari Olga, isumat lang tinakunana. Mabutang dalaang amang idanon kan ni Berta. Ha? Bay ang dalat ta kanon nga iso ti makatiklo kan nila kay na. Ne, apay nga itakalaang lakay. Itayak pa yan nagururay kan ka. Ay kasta ka di ba kahit? Ay, pasensya ka na. At dangamin tinapatag-anapanan mi kini Pare Juan. Sa dinaw tinapanan niya. Basta ijay ili. Maipapaniti trabaho na ijay. Kasta ka de. Alang nga rod, ingka manganan ijay kusina. At da imbatik asidaam. Imuna akon anangan ta saan kamutin anauray. Ay napsugak pa'y bakit? Nanganak namin ijay na panak. Ay, ijay na panan mi kini Pare Juan. Anya? Pudno ka diti ibagbagam lakay. Pudno? Uwan, pudno bakit? Pudno ka iti bagbagak. Unay kan aya. Agaluwad ka to nyo. No dagiti ka aruba, ket aggaapa daga po iti kinababaero ti asawa da. Ay, sa anak nga ipada bakit? Si kalaang ti babae iti biyagkaw. Ay, nawaw! Day, nagsapa ka matan, Berta. Papadam ngay. Ay, kwatata, mapanak man di tabalay da kumariminda. Bareng awan papanan na ita. Ha? Mapan ko man idanon ken kwa na tinadamag ko. Day, anya mananday ta. Ay, unay kan, Berta. Daimbag kapay, taday talaang mapanagidandanon iti damag ti pagbisbisiyam iti biyagmaw. Una yan ayatata. Talaga akas tala ti biyag. Ay, busy ni Minda iti trabaho na. Iso nga imbes nga agpakpakabisi ka iti kasta nga aramidam. Agbiro ka kiday iti pangbisyam abang third iti pagsayaatan. Anya? Busy amin na karuba. Si kalang tinaidumduma ti pagbisbisyan na. Si kamanan, kumare. Mare, imayak manan na. Taamok ngamin nga itangal daw ti day off mo. Nasapa sa anak pa'y anagkape, kumare. Anya? Ay, kapitan amare. Ay nagyaman ako na, mare. Imayak, taadamanan ti ipadamag kukan ka. Ha? Anya dayta? Amom ka di, mare. No idi na minsan nga imayak ditoy. Kat naibagak ken ka akanayon nga aga padalusing nga agasawa.
Itamat, pimanawon at talaga nila kay na. Anya? Ay sus, nakadamdamagam mo iti day tamare. Ay namare, siyak paiti ko namat. Amok ata kaaruba mila ang dalusing. Mas pinili nila kay na jay babae ng nilusing. Nabangbanglo siguro jay babae ng ni bakit na. Anya? Ay, si kakit di mat mare. Katawaam ni Mari Lusing. Kasano ajak katawaan? Kat pinanawan dangarudan gapu iti kinaangdod na. Ala, nalpasta na nagkapi Mare. Pasensya kan ngam awan pa'y oras ko ang makitugtugaw kan kaging gainton malam. Mare? Ado nga mintinaskan nga ramidak dito'y balay mi, ta day off ko. Anya? Ken maysa, sanak nga interesado ka dagiti umay mo itis-chismis kanyak. Busy ka, amapan ag chis-chismis iti biyag ti akin biyag. Ngam nila kay mo, di mo amo nga damat aramid na. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Aday ta, gapo iti kinabisim nga ag chis-chismis, saan mo nga amo ti mapaspasamak iti mismo nga asawam. Amwam ka dagiti kaarubam, Mare. Jak kayat asyak ti makaibagaken ka. Unay kamutan, Minda. Awan pa'y sirbimot ako, Mare. Kunang no asino ka na dalos launay. Anya? Di ta ka manlangan. Awan at talaga't sir-serbim. Hay, salbag day di ababae. Awan pa'y sir-serbi na ako, Mare. Apay Berta. Big-bigat nga agday-day ang budom ka. Hay, day man aminda, nana. Kunamlan asino akadadalusan. Sagpaminsanak laang amapan ijay balayda. Ngumkas jay kit din ti baga na kanya. Ado kano ti aramiden na. Kat saan kano nga interesado iti anyaman amapan ko idanon kan kuana? Anya? Ay na, Berta. Husto mat nga ni Minda. Ado ti pakakumikuman na no kas jay a day off na. Aglabakan agdalaw si jabalay na. Anya ngay piman ti malpas na no agmalmalam mga da ka ijay. Anya? Saan la aday ta tinagsakitan tinakam ko kan kuana, nana? Apay aya? Naku na kanyak, agapo kano iti kinabisik nga agchis-chismis iti biyag ti akin biyag. Saan ko nga amo anakarkaro pa'y ti aramid nila kay ko? Anya? Katpod no mat, Berta. Apay, aging gagayam ita, kat saan mo nga amaw nga dailimlimad nila kay maw? Anya? Anya kaya tiyo asawan, nana? Mapan ka ijayan ni Tatang Pidreng. Isaw ti makasungbat iti saludsod maw. Ay, sanak anag pangadwa nang ibagakan kwa na lakay. Agasan man ngamin. No saan ko nga imbagakan kwa na ti kasjay, for sure, nagmalmalamanan dito'y balay. Sa anak ko maanak kalaba, ken nakadalos dito'y balay. Ay, una yan na talaga dayjay Berta. Day ta agchis-chismis iti biyag ti akin biyag ti pakakum kumikuman na. Wan nga rod, iso anak ko nakankwana. Busy iti kasjay nga ramid na, ngam di na amo anak karkaro pa'y kit di nila kay na. Imbagam kankwana day ta. Ay, wala kay. Tapno agnakam. Tapno saanan nga umay dito'y balay. Tapno agpakabisi ang mga mo iti naibagak. Sa bagay matkit di bakit? Husto lang, tanay bagam. Imayak, tata. Gaputaad da kumakayat ko asaludsudin kada kayo. Anya day ta, Berta. Adda ngamin nagkuna kanyak. Ada kayo kano ti makaamo iti ilimlimid nila kay ko kanyak. Apay. Haging gaita kat saan mo pa'y nga ambaw nga da babae nila kay ma? Anya? Ketwan, saan lamay siya? No di kat duwada? Diyak pa'y masigurado no talaw, no mainayon di bakla. Anya? Aday ta, Berta. Gapo iti kinabisim amapan mangichis-chismis iti biyag ti akin biyag.
Saan mo nga mo ti mapaspasama kiti mismo nga asawa? Ayaw na yan. Tata, No damagan nila kay Mao no asino tinakaibagakan ka, ibaga masyak, tanapanag na kak. Masiguradok asaan ang makarasong dayjay. agrason ka pailaan. Kat ni Tata Pedring tinakaibaga kanya. Salbag ka. Anya? Kano pa'y aluklukon na kakto nyo? Berta. Awanan kay tibaeng. Kunaklakit din no jay lang ang asawa ni Lusing kadaramid na. Nakarkaro ka pa'y magayam. Anya? Ala, mami, nagamit mo dito'y balay tagtalokan. Saan kumamot ang kasta bagay? Ay, pagsaritaan ta kumati maipapaniti da ito. Ikarik, agbaliw akon, para kan ka. Ulpaw! Ala, pangasin ta pumanokan. Mapan ka ijay ayan dagiti babae nga uray latalaw. Anya? Nay, kas lambay ka, waak pa'y anak kakita kan ka iti kasta lang, Berta. Ha? Nana? Kas labi naklay mo ti lubong Kas lada parikot mau. Ni Nana mat, nakadkadlaw lang arudan nga adda. Ngamdamagin nyo pa ilang. Ha? Awan nga minan nila kay ko, Nana. Anya? Anyat kayat mo asawan nga awanan. Nalipatan na ti agangas. Wanaw? Awanan, Nana. Gapula ang takunak nga alaan na amin agamit na ijay balay tapumanawan. Impay-pay sunamutan. Napanon ijay ayan ti babae na. Anya? Ay, pakawan na matunyaw. Ay, una yan ti mapaspasamak dito'y lubungan, aya. Ay, di ako na muna niya taramidak, Nana. Ay, aday ta. Busy ka ngamin amang ichis-chismes iti biyag ti akin biyag. Katkatawaan pa'y idi ni Lusing. Akas lang takong iso nga inso ka nilagay na. Hanyagay ita, nagsublime lakang ka. Ay, na yan. Anya. Adal day taken ka, Berta. Ano anya ti mapaspasamak iti pada tao. Imbis akatawaan, tulungan. Tanukat katawaan, kan uy-uyawam laang. Saan ka makalisay? Taag sublin laang kan ka. Ha? Mari Berta? Wan, Mare. Siyak nga rood. Imaya kung dito'y ayan mo. Tawan mo ti sabali ang pagkamangak. Ne, kunak man no gimura ka kanyak, gapo iti naibagakan ka. Wan, Mare. Ginura ka. Ngam na amiris kumatla ang asyak tinagbidot. Saan kat asika? Ay, nagsayatan ngay no kasta, Mare. Husto ka iti imbagam abisi ak amang ichis-chismis iti biyag ni Lusing. Ngamjak am mo ti mapaspasamak iti mismong asawa. Naimbaglakit din ta na ibagam idi kanyak ti kasya eh. O anya, mamati ka na nakarkaro pa'y nila kay mo ngam ti asawa ni Lusing. Amapan mo istoryaan iti agmalmalam. Samo katawaan. Mare. Ay, una yun, Mare. Imbis ngamin nga agpakabisi ka iti panagchis-chis mismo, agpakabisi ka kit di iti pamilyam. Anya ngay ita, saan mon anabantayan nga agkakanat gaya mon ti babae nila kay mo? Ay, pinanawan na ka pa yan. Ay, nawaw, agnakam kan, Berta. Ay, nawaw! Di mo katawaan ti biag ti padam a tao. Tapno saan da kan tumet a katawaan, no si kan tumet ti adda parikot na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay
kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan da ito extension ti balay lakay. Wan nga raw, bakit? Kasano lakay, mapanak ka di ag-purchasean inton bigat? Katuan na, bakit? Nakasagana matanti kwartang igatang mo itilakaw. O sige, mapanak nga rod inton bigat. Tapno makarugi tamatan nga aglako dito'y sango ti balay. Ay na, nakaragrag sakak lakay. At damat laangan ti marugyan ta negosyo. Wan nga raw, bakit? Uray siyak kat maragsakan akmat. Sapay la kumatagbalin a successful ti rugyan ta negosyo lakay. Sapay la ko mga rugta kasta. Awan gayam. Anya nga iti ipanagan ta iti storta no bilang laeng. Aywan nga agpaysoan niya. Jimmy's istor laangan lakay. Nagan mulatan tapno na pimpintas. Ha? Ay, awan nga rugta bakit? Barang swerte tinagan ko ama ipanagan iti istorta. Naglukat mo't gaya man ti istor da alma di tabalay da, nana. Ay kasta aya. Kaano pa ya naglukat da? Idi pa'y na minsan alawas, nana. Nasaya at ano naglukat dan. Tapno adda ti asidaga paggatangan tayaw. Wen nga ron, nana. Naimbaglaangan ata na panunot da ti manglukat iti istor da. Ay, asidag malangan ti paggatangak iti sidaan no kwa. Saanan ang masapaw ang mapanak ijay daya na kaad-adayaw. Wen nga ron, nana, nagadayo pa sakit nagpudot ti panawan. Muwag nga ron, Mika. Nagpudot ti panawan ita. Mayatan, taadan ti asidag a paggatangan. Nay, si kabat gayam ti masabat ka o kabsat. Ha? Papanam ngay. Ay, kwa. Mapanak man di tatersina da alma ken Jemay. Ha? Apay, nang lukat gayam ti istorda. Ay, uwan, kabsat. Hindi pa'y napanalawas. Ay, kasta ka na. Ay, nasaya at agarawd. At dante asida ka paggatangan. Ay, uwan nga raw. Mala, inakpay, tabarang nakalukat da. Bapanak man umutang iti sidaan ala ko da. Awan igatang kao, tasaan pa'y anak kapaw ti anak kao. Ay pag-aasim man alma, tapautangan nakpailaan. Ha? Saan pa'y ngamin anagpaw iti anak kao? Isungawan pa'y kwartak ita. Kasta ka din, nana. Pautangan kayo. Ngampang nga asiyo, tasaan ko maamabayag ti panagbayad nyo. Ay, saan, Alma? Saan? No addan ti ipaw iti anak kao, umayak agbayad adagaws. Nasaya at no kasta. Anya nga ro ti utangan nyo, nana. Bangaws amay sa pirasaw. 2 ahat daw kan 5 piraso nga itlog. Day talaan. Ano sam nga ilista pailaan, wine? Wan, nana. Mabiit lang nga ro ti isaganak ti utangan nyo. Ay, malamanan. Anya nga taayaman ng tisidaan na pangrabyan. Uwan nga rod. Nagsweldo kayo ka din, lakay? Saan pa'y nga rod bakit? Nga madamot 2 kasut ije bulsak. Isupay laang atihan, anay mo nga igatang iti sidain tayo. Ay, katwan anya nga rod. Ala, in kaalaang ije 2 kasut ije bulsak. In kaigatang ije tersena da alma ken Jimmy. Taramanan tayo man matilako da ije kaluklukat ng istorda. Ay, nawaw. Ay, ijaya ka talaga ang mapangumatang lakay.
As-asidog, saan na masapul pa'y amapanak ijay daya. Manungay ti balor namin da ito ginatang kwa si daan, mare. May sa piraso abangos, kan may sa asinigang mix, may sa repet akangkong, kan 5 at twin pack akape. 255 amin, mare. Ay sus, kurang ti kwartak, mare. 200 lang da ito eh. Mabalin nga listang pay lang di 55 pesos. Utang ko pay lang. Ha? Bayadak mo't lang, apaman nga sweldo nila kay ko. O sige, pautangan ka. Ngam pangasim ta saan ko maamabayag. Tane, Una yun, mare. Saan mo't? Bayadak mo't la dagos. mala, ilistak pay lang arod, mare. Thank you, mare ah. Maala, inakon tayo nakagluto iti si daan me. Ay, saan ang nasaya at day tangaramit da bakit? Ha? Manon nga aldaw tinapalabas, manipod imay imutang ni bakat saling. Talo nga aldaw lakay. Kuna namat nga umay agbayad, basta makaipaw itje anak na. Anya? Kat ni Mika ngay, manumatan nga aldaw je balance na. Talumat lang ang lakay. Inton bigat, no saan da pay nga umay agbayad, talaga nga ibabain ko ida kunak tumat. Saan taan nag-store, tapno pagutangan dalaeng. Wan nga rod lakay. Naimbag kumamat ano agbayad da adagos. Ngam saan mat? No awan da pay nga umay inton bigat, ibagam adagos kanya. Kasano day tan lakay? Awan pa'y sweldo yu, katsak pa'y nabayadan di balance ko di istor dalma. Sa nabali bakit? Barang adan ita alawas ti sweldo mi. Uray na yun am ti ibayad mo no kwa. Una, nakababain ngamin ka ni Alma, nang runa iti asawa na. Amangan no ada may bagbagana. Ay ni Jimmy pa ilaang mati ko nam. Iso ano agsweldo kayo, itid mo adagos kanyak. Tay nakbayadan ti balance ko. Narigatan, amom matan ti ugali da nga agasawa. Wen bakit? Di ka madalagan. At dayta, naisurat kong dagi tinagnaganda dito'y kartolina. Mala, ipan mun di tarwar lakay ta ipagkat ta. Nagalas ti ugali da. Umutang da, ngam di damat amo ti umay agbayad. Sigurado lakay, numabasa da dagi tinaganda, umay da agbayad adagos. Rumbang laeng. Saan taan ang lukat iti tersena, tapno pagutangan da iti sidaan da. Asaan damat nga agbayad? Nang runa day je abakit saling. Imposible met no aging gaita kat saan pa'y anak kaipaw iti anak na. Oo, patsyumot dayjay. At da kwarta na dayjay. Talaga lang adina kaya ti umay agbayad. May samot day je amika. Manual dawon ti balance na dito eh. Bayam lang, bakit? Di ka madanagan. Ta umay nga umay agbayad dagijay. No makita da tinaganda ang nakasurat dita sango. Sigurado, agbainda. Ay na, apaw! Dahil maglakit dahil tanadanon ka dito'y balay mo, kabsat. Apay kabsat. Ay na, inkakitaan diyanagan mo ijay sango ti tersena da Jimmy. Nakasurat mo ijay ti utang mo kadakwada. Anya? Uwan kabsat, nalapsak nga raw. Kan saan lang asikat yan danagan na ijay. Uray ni Mika at damon lang. Ay apaw, una yan dagijay nga agasawa. Di dala urayan ang mapanak agbayad. Saan ko matatalikudan ti utang ko kahit? Naladaw lang nga nagpaw iti anak kaw. Noadan ti kwartam, inkabayadan. Tapno si kamot lang ti mangirais tinagan mo ijay sango ti istorda. Ay dawaw, ay kunabala no ribo-ribo ti utang ko kadakwada tapno aramidan dati kasjay. Eh, amumatay. Naidumduma ti ugali da. Nalabas kayo mat nga agasawa, Jimmy kan Alma. Apay, anyat reklamom si kaabakat. Una yan gay, manulaang mati utang ko kada kayaw. Kan may saan ko mat ako na atalikudak, agbayad ak mat kat. Inuray ko laang di kwarta nga impaw iti anak kaw. Kat,
Anya nga rod ita? Dayta, bayada kon ti utang kaw. 5 gasot dayta. Oray saan mam nga itad ti baryak. Ha? Isulatan ti porsyento na. Nakababain man ti mano nga aldaw asaan kaw apa nagbayad. Anya? Iti kaano man, saan ako nga umay gumatang dito istoryaw. Nalabos kayo mait. Basit abanag ngam insurat yung kit den tinagan ko dito'y sangaw. Awan, saan yung abagay ti agnegosyaw no kasta ti arami diyaw. Nalabas matikas dyan nga aramid dalang kay. Manulangal daw asaan nakabayad da tao. Kas dyan kit din tinaramid da. Anya ngay nga rod bakit? Data tinakautang, iso nga aganos ta. Salbag kit di. Manulaang ti balance ko iji istorda. Awan pa'y sangagasot a pisos. Ngam insurat da kit din tinagan ko iji sango ti istor na. Ay nawaw. Oh, aday ta bakit? Sangagasot a pisos tayo ta. In kabayadan ng ti 55 a balance mo kada. Ay, nawaw a 55 day ta. Mala, inakbayadan. Iti kaano man, saan akon nga umutang ijay, kan saan ak matan ag gumatang. Ay, grabe damat. Nagistor dalaang, kas jay matan ti ugali da. Imbag kumamat ano, ribo ti utang ko, tano at daganas na nga ibabaindak iti kas taunay. Oh, aday ta, bayada kun ti utang ko kan ka, Alma. Ay, nasayaat mo, taimay ka nga agbayad. 55 lang ang balance ko. Nga muray day tansa nga gasot ti ibayad ko. Nakababain mat kada kayo nga agasawa. Anya? Sobra kayo mat. Saan ko matamalipatan day ta utang ko a 55 ditoy? Saan ko matatalikodan? Nga mayang, grabe kayo. Insurat yung matan dito'y sangwanan tinagnagan mi. Oh, apay nga reklamo ka, katsi ka nga rod tinakautang. Awan maaramidam, ta iso ti kayat mi nga aramidon. Mawatam. Anya? Iso ano diyo kayat maulit manan ti panangisurat mi itinagan nyo di tasango. Saan kayon nga umututang? Kas jela dayta. Talaga saanan? Saanan, Alma? Saan kami nga umututang? Kan saan kami matan nga umay gumatgatang? Ay, nawaw. Anya? Anusan mayangan ti mapan gumatang iti sabali? At least ijay, ta saan da nga aramidan tikas iti inaramid yung agasawa. Anya? Kas tagayam ti imbagahanakan ka, bakit? Wan lakay, pulos ka no asaanin nga umay gumatang kan umutang dito istorta. Oh, patsyemot day jay a babae. Intun awan tumot la igatang da iti abastuda. Dito'y dan tumot laeng nga umay umutang. Ha? Nagatukat nga amuna ah. Kunamlan no iso lang mati customer. Kat isumat. Umay man gumatang wano saan. Makalako talata. Ay, nawaw. Apay, iso lang ay atimangmangan. Bayan tan lakay. Tinapatag kat imay nagbayad iti balance na. Ni bakit ising mo day ta lumabas lakay? Uwan nga raw. At damat imat na anak kasupot. Anya nga taday jay. Diyak amua. Ang maguray ka. Kasla bangus mat tinakasupot nga imat na. Karnin samat jeda duma. Ti awanan bain. Ilabas na pay lang ditoy. Ipakita na anapan gimatang iti sabali. Lubabasak pa ya. Naggapo ang iji-istor ni Mariel. Ijaya ko na gimatang. Awan bibiyang mi! Umutang kantula nga, talaga asaan kanton apautangan. Ah, iti kaano man, saan ako nga umay umutang kada kayaw. Anya? Ala, bayamon bakit? Bayam alumabas ti awanan bain? Nagalasan? At damat karne kan bangus ala ko ta ditoy. Ngam napanpay lagi matang iti sabali. Ha? Para makita man. Ay nawaw. Ay, awan bibiyang da nga agasawa, uray labas-labasak iti istorda, numapanak gumatang iti sa balay. Awan na talaga.
Saan da na mapilit ti tataw ang umatang ija istorda, itikas jay nga aramid da. Wala. Ha! Husto laag. Isaw ti pagnakmanda nga agasawa. Madlawa masursuron da itay limaba sa kij istorda. Ay nukasta. Ingagaram ti limaba si jay. Wala. Nagpukawak pay. Husto ba't kiti Tapno maamiris na nakiti saan anasayat nga aramid da. Wala. No makaamiris da. Kaslaba nga mi nga intulang dan ti kasjay nga aramid da. Uwan nga rod Ay, makita da itan. Ay, unay matlang aminan ay ati tao. Uray siyak. Noan dantumat masapul kaw. Ano sa klaangan ti mapangumatang ijay sa bale? Amangan kid din mapadasak ba't ti maisurat tinagan na ijay sangaw at tinaoras. Ay, nawaw! Kasano da ito yun lakay? Nagaangutin dagiti lakot na frozen. Anya? Nabayag nga minin nga awan ti imay dito'y agim matang. Ay na, nagdakkel apukaw ta. Asaan analako dagito'y. Ay, una yan ti kastoy. Ay, mapalabas mo ni bagat iseng. Ibagam, taumay mat gumatang dito'y. Ha? Uray ni Mika. Ibagam kan kuha na, nga umay gumatang. Mabainak mo lakay. Ay, nawaw. Anya pay lang ti pagbainam. Alangan nga agbain-bain ka pay lang. Kat sayang dagiti lako no bilang laang. Awanan. Sayang dagiti lako. Kaslainal daw mat ngamin apulos nga awan ti umay gumatang. Oh, nakaskas daw matan alma. Imay ka pa'y dito'y balay tapno alokoyan nak nga umay gumatang iti istoryo. Alamot din, amare. Pasensya ka iti naaramid mi iti. Apa nang isurat itinagan nyo iti sango. Oh, iti kaano man, saan akas ka rin na maikat iti panunot ti tattao day dyan ngay naramid yo? Ha? Nagnegosyo kayo lang amin, limastog kayo unay. Iso nagturid kayo anang isurat iti nagnagan dagiti nakautang iti sango yo. Anya nga ita? Anya? Nadadailan dagiti lako yo. Gaputawanan ti mayat nga umay gumatang. Ay nawaw alma. Dayta ti maganab yung agasawa. Ay, nawaw! Di mo tagibasitan dagiti tattao iti aglawlaw mo. Tapno adala ta umay a customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ngay mananda kita dapan mo nalaalakaw anak ka. Ay, kwatatang. Bado da ito'y kan addamakan. Iso ka pa'y man nga ilakok iti online. Ay katuwan anak ka. Isupay ngayon ka map. Tatang. Naimbag lang adda maitid ko nga allowance dagiti kakapsat ko no kasdi nga awan pa'y sweldo. Ay, pagyaman ako na'y anak ka. Tananakam ka nga anak.
Ambaw ti dumiskarte iti biyag. Rumbang laang tatang, malaksid iti trabaho. Aglako akpay iti online, tapno saan laang ati trabaho tinamnamaak apagtaudan ti kwarta. Kat nasaya at daytada panunot mo, anak ka. Awan matkit iti dakas na. Nulakit din nadalaos ti pagtaudan ti kwarta. Wen tatang. Punay matanjay anak ni Daryaw, maray. Ha? Asino nga anak na ti ibagbagam, maray? Jay anak na akasla na ibusan iti trabaho. Anya? Asinaw? Ni Ellen man, maray. Ha? Apay anak ko na makasla na ibusan iti trabaho? Una tatiltila matilakla ko na iti online. Adala nga ro den trabaho na ngam kasla kurangan na pailang. Anya? No saan abado ti ipos na makan. Ay, na yan aya. Sirken na mat aminin at trabaho ang mabalin na sirken. Saan nga ta mabain? Si kakit di mat, maray. Kaano pa'y anagbalin anak kababaen ti panaglako iti online? Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot mo? Parikot ko nga min ti kwarta, Ben. Ang mga no dapay kwartam, mga asim man ta pabuludan nak. An-an mo ay ti kwarta? Basta, ada na patag a pangaramatak, saan mun adamagan pa'y. Anya? Ay na, pasensya kan lani. Ngam sa anak pa'y nagsweldo. Iso nga awan pa'y maipautang ko kan ka. Unay ba't daytan? Tunggal mangi bagaak iti kwarta kin ka, kanayo na kasta ti sungbat mo. Anya? Agbreak talangan, no kastamat lang. Saan kumamat akas ta alani? Maawatam kumamat ti imbagak nga awan pa'y kwartak. Ala, nagsweldo ka, pautangan nak nga rod 5,000, Ben. Ne, apay ngay kano madakas ti bagbagana day jay abaka may papaniti anak ko. Jakban mo iti dayjay asaling. Uy-uyawin na ti anak mo at tiltila ka no ilakla ko na iti online. Aniya, ayaw na yan ngay. Anya nga taaya ti parikot na iti anak ko. Kasaan mi mat ida pakibibiyangan. Ay nawaw. Amumatan ti ugali ni Saleng. Amin kat uyawin kan katawaan na. Ay, taimbag pa'y kit di ay jay anak ko. Tamo na ti rumakit. Amo na ti dumiskarte iti biyag. Jay anak na ngay kuma. Anya ti source of income na ngay. Day tangarod kat. Naglaing nga aguyaw ni Saleng. Ngam di mismo nga anak na, di na mangarod makorektar. Imbis nga agtrabaho iti nasayaat, ngam sabali mo ti mapan na ilaklakaw. Ay nawaw. Ay, naidumduma a source of income. Di na kaya ti agregat, sakbay nga agkakwarta. Ay natatang, uray pa'y sumanao ni Auntie Saling itilikliko da. Sawon na amin ti kayat na asawan, awan bibiyang ko kankwana. Ha? Narwama kun iti kakastatat tao tatang. Naglaing da as sumao, ngam ti mismo nga anak da, di da makita ti dakas nga aramid na. Ay, husto ka iti daytadak ka. Iti kaano man, saan adakas ti panaglako iti online, kan ti panagdiskarte iti biyag. Ay, kitun mait. Nulakit dinadalos, kan awan ti madaldalapos at tao. Ay una yan ayan ni Auntie Saling. Biyangan na amin. Imbes ajay anak na kumati biyangan na. Ay, makaparurod mat dayja aben nanang. Apay anak kaw. Kasanumat nga men, tunggal mangibagakan kwa na iti kwarta, kanayon asungbat na saan pa yan nagsweldo. Anya? Makapaumat ikas dyan nga ugali na. Ay nanak kaw, ti kasayatan nga ramidom, i-break mo. Awan maganap mo iti kasday ataw. Ha? Ti kaayan-ayat, iti anyaman nga oras amang ibaga ka iti kwarta. At dako mamaitad na. Sana kasta, ay i-break mo kunak tumag.
Mangsapul ka laangan iti sabali alalakay. Uray lakay, basta lakit di adda kwartana. Ay nawaw. Nanang? Saan kat akas lakin ni bain? Awan pa'y maitultulong na kun ka. Ay, pangaasim man pa'y kumaray, tagpautang ka iti kwartam. Ha? Pangalaak ngay mat iti pautang ko ken ka. Alamot din, amaray. Umay ngamin jay kolektor tinakautangak alinding intun madamdama. Katawan pagbayad ko. Anya, kunakman no adda ti buludan dya anak mau iti kaayan-ayat na. Ay, awan maray. Awan ka no kwarta na jay lalaki. Ay kanayo nakas jay. Awan serbi na lalaki. Anya? Iso anak ko nak iti anak ko. I-break na laangan, tamang sapul laangan iti sabalay. Uray lakay, basta lakit di adda kwartana. Sikakit di mo't maray. Katuan mo't maray. Awan serbi na day di aben. Iso apasin siya laangan, ta i-break tong ti anak ko. Pasensya kan Ben ngam ag-break tan. Anya? Unay kamutan, Lani? Saan kumamatakas ta, Awanan ti ado asaw. Awan matlat sir-sirbim. Ken awan may tultulong mo iti biyag ko. Anya? Apay ngay akas ta kamutan nga agsao. Apay, saan ka di pa'y analawag timbagak ken ka? Awan sir-sirbim iti biyag ko. Awan may tultulong mo. Useless ka. Anya? Dayto yan ti maudi a panagsinnarak ta. Ken pangaasim, ta saan na kon ariribukan pa'y? Saan na kon nga awagan, ken saan na kon nga i-chat-chat? Lani, pangasim, mabalin ka di pagsaritaan tapay daytang umuna? Anya pa'y lang ti pagsaritaan tangay, kat imbagak lang arudan nga awan ser-serbim? Ay, una yan aya. Di ta ka man langan? Naku na nga im-break mo day di aben. Nga makais-isam ka malata na ka. Una yan, nanang. Anya nga rupti kayat yu makita kanyak. Aglidayak, tamasayangan na kankwana, kasta ka di? No way! Anya? Iso nga yung break kon, tawan matlat ser-serbina. Kanayon nga awan kwarta na. Makapasuron. Anyat kayat mo asawang? Ada ka barbaro a boyfriend ko, nanang? Ha? Lakay, ngam at least, ada kwarta na. Anya? Nasaysayatan day jay ngam ni Ben. Lakay day jay, ngam tunggal mangibagak iti kwarta, ada-adagos maited na. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta anak ka. Ay yam among tuman kanya. Tapno agbalin kaming to a close. Iti kasta, saan laang asikat ikan na iti kwarta. Duata. Wan, nanang. Anya? Nag-break kayo gaya man kinilani. Katuan, insukat na kitila kay nga dakwartana. Ha? Nauma kanya akon. Tatunggal mangibaga iti kwarta. Awan maitid ko. Tamairan ranamat ngamin nga awan pa'y sweldo mi maminsan. Una yan ngay. Gapula ang iti dayta kat im-break na ka. Ay nagalasan. Sakit lakay tinangisukatan na ken ka. Ha? Anya ngay nga rod. Jakmat maipilit ti bagikan ko ana, no saan na ko nakayat. Sa bagay matkit di Nagsakit la panunutan. Agapula ang iti kinaisam na iti material abanag. Daitan ti makagapo, no apay nga imbreak nak. Ala, bay amon Ben. Dayta akin na singput mo, saan akas kinilani ti rumbang aparaken ka. Ha? Makatumpong kanto iti nasingput. Man nakaawat, kan saan laeng a material abanag ti kayat na ken ka. Maray, adda na saya at nga ipadamag ko ken ka. Ha? Anya ngay day tamaray. Imbreak ngamin nila ni Jay Sigud akaayan-ayat na. Gaputaawan mo't makukwarta na. Ita, adda ka barbaro akaayan-ayat na. Lakay ngam adot kwarta na. Anya? Ado ti kwarta na kung nagtumot. Saan ang narigat apagdawatan iti kwarta? Dayta, tinasayat nga ipadamag mo kanyak, maray. Katuan. Ay, una yan, maray.
Para gayam ken ka ket nasaya at day tangar aramiden di anak mo. Isi man ay ti kayat na. Saan na kayat ti agriga at sakbay amadaan iti kwarta? Anya, Imbes nga isurum kumadya anak mo nga agtrabaho iti nasaya at tapno na dalos ti pagtaudan ti kwarta na. Hanggang saan mat, ta itolerate mo pa'y tikas dyan nga aramiden na. Anya kamatan a klase nga inamaray. anya. Ay nagalas mo tanday ta pa nagsasaom si Kalite. Ay saan mat maray? Ibagbagak laang tipudnaw. Adakin ka, no agsakit tinakamaw. Hay, kundi uyaw day di abakot saling. Uyawan na ti panaglaklakok iti online kas kadaan niya di ta arakit ko. Ngam di anak na, ti mabagbagi na ti ilaklako na. Di namot nga rod mabagaan. Ha? Apay akas tamatan ti bagbagam anak ka. Win ata isumot ti damag dito'y lugar tayo, tatang. Ha? Kan may isa, naibagamit lang ni Ben kanyak. Nga iso kano nga imbreak nila ni, gapula ang tasaan na ama ipay amin akid daw na, nang runa no kwarta. Aniya? Imbreak na ni Ben, sa naki-boyfriend itilakay nga adot kwarta na. Ay, oo na yan ngay. Kas jay ti kayat na, jay agka kwarta asaan nga agbanog. Ngam ni inang na, nauyaw, uyawin na amin amakita na, nagalas ti panagugali na. Bay amlatan anak ka. Tinapatag, kat saan ka akas kadakwada. No kasta, podnaw ta na ibaga kanyak ti anak ka. Wan, kat no agasam man, ta proud na proud pa'y nga imay nang ibaga kanyak. Nga da ka numanin kabarbaro a boyfriend ti anak na. Aniya? Lakay ka no, mat. Ngam at least, ada ka no kwarta na. Sana kas itisigo na kaayan-ayat na nga awan ka naw ti makukwarta na. Sus, kaya't naasawan. Kwarta lang ti habol da iti lalaki. Ay, una yan ngay. Ay, day tagarod kat. Sapay nagpadaan da nga agina. Day jaya saling. Kasta una ya pananguyaw na iti anak ka. At ilay laklako na iti online. Ngamjay anak na. At ilay laklako na. Agkakwarta lang. Di namat nga rod mabagaan. Kasano mabagaan na ngay. Ka nagpadaan da nga agina. Si kamait. Ay, sa bagay matkit di ah. Nagpadaan da at talaga. Ay, nagdagsan lakit din ay ti agaw-awit itilako. Nay, si kamot gayam Ellen. Ayaw na yun ngay, agpakpakarigat ka nga agaw-awit itilakaw. Ay, piman kamot. Ay, nawaw. Ha? Anya apiman nga ibagbagayo mat? Iti kaano man sa anak apiman anya. Anya? Kan may isa, at least kanyak, tapagrigrigatak amin dagiti kwartak. Saan akas kada kayo nga agina? Nay, anya ka din day nga ibagbagam si ka Ellen. Ulitak saan akas kada kayo nga agina? Amang sapul kayo laang itilakay apag kwartaan nyo. Kasla isupay kit din ti source of income nyo. Anya? Apay, di pa nagkunayo kat saan anakababain day ta, antisaling? Ay nawaw, nagpigsa kayo met nga agtrabaho no kayat nyo. Ngam isi mani ngamin ti kayat nyo, nga uray ti dayaw met ti anak nyo, ti kasukat na. Elaine, iso asaan kayo ka di anauyaw, no adda makita yung nga agpakpakarigat nga agtrabaho, tapno adda kwarta. Tada kayo ti mas nakakatkatawa. Nay, apay akasta tila ngayon, nanang. Kaslada parikot yo. Ay, awan mo tanak ko. Awan, at dala pang panunutag. Ay nananang, am mo kayon. Ada parikot yo, iso akasta kayo. Dayjay man ngamin nga Ellen. Nasabat ko itay.
Nagadumutan nga imbaga na ti awanan bain. Ha? Anyat imbaga na, nanang. Ibagam kanya, tamapan ko sugodan ni Jabalayda. Nakuna na nga main, asabali ka no ti source of income ta nga gina. Anya? Imbaga na dayta? Katuwang, Ti awanan bay na babay? Payman, siyak man ti makalaban na dayjay? ay, wan man anak ko. Inka man pagsasawan iti uray lamaplang tilapayag na. Ay talaga, nanang. Saan ko mabalin abaybay ang latan? Kayat mo asawan. May ka dito'y tapno umay nakasarita may papan iti na ibagak iti inam. Wan? Kayat mon sakit di ang makaraman itilipak. Asaan mo pa'y anaramramanan? Oo, apay kastaon na yapungtot mo. Guilty. Anya? Tapno amom anya. Saan ko nga ibagatikas jay? No saan ko maana uyaw ni nanang mo? Nalawag. Ha? Uyaw-uyawin na ti panaglaklakok iti online. Kas kada uyawin na pa idagiti sa bali a racket ko. Ngam si kang anak na, anya ti source of income mo, dayaw mo? Anya? Sakbay kayo nga aguyaw. Kitain nyo nga umuna day tabagbagiyo. Agtrabaho kayo iti marangal ako nada. Dakis na, nagpadaan nyo pa'y nga agina. Imbes nga ikorektar na ka. Saan mo tanagpada kayo? Ay nawaw. Hoy! Saan ka ngagsasawi ti kasta, ha? Imbagak lang arudan. Apay ti kunam, mabutengakan ka. Saan asyak ti padpadasam? Taamangan no ti lipak ko kan ka. Ti saan mo maiturugan iti mano abulan. Oh, sika ti awanan bain. Ha? Ala, panaw! Ay, nawaw! Agtrabaho iti nasayaat, tapno ti biag kat sumayaat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, Mari Girlie. Imawag ka mat. Wen mare, busy ka di? Saan mat kit di, Mare? Apay ko ma? Umay ka dito'y balay no awan ar-aramidam. Apay di ta, Mare. At daarak din pulutan dito'y. No saan ka busy, umay ka dito'y. Ah? Arak kan pulutan ko na, Mare. Wen mare. Angan no busy ka. Inton maminsan tulangan, tapno awan mahibagbagan ni Tata Waldo. Ay, kwa. Oh, ang mga no panunutan naman ang bad influence akin ka, mare. Ay, nawaw. Si kakit dimot, Mare. Saan? Umayak, Mare. Urayan nak. 10 minutes lang. Adda akong dita. Da kayo pa'y man ti mga sikaso iti apo ko yung tatang. Ay, nawaw. Sa dino ti papanamaya, anak kaw. Iti ayan ti gayim ko, tatang. Imawag ngamin itay. Kat nakuna na amapanak ka no iti ayan da no sa anak abisi. Nay, taapay ka naw. Adda laang napatag nga aramidan mi, tatang. Agawi dak tumula dagos. Da kayo pa'y laang ti makaamo iti anak ko, ha?
Imbis at anak mo ti asikaswam. Ni tatang mo't, sagpaminsan laang mo't arumwarak. Sana nasaya ti kastang araramidam. Napatpatagpay kan kaday ta araramidam. Ngamday ta anak mo. Pangaasiyo ka di tatang, tadida kong sirmunan. Di yu dadaulan timud ko. Mala, mapan ka nga rudan. Ngamnay agawit ka matladagaw. Wen ka di tatang, danag yun ay. Si kamot mare, i-shot mo mat. At to'y tibasom. Agyam anak mare. Ay na, maya, kan naimas ti pulutan na. Ginatang ko iti kaaroba mi day tamare. Ay wan gayam, imbag man ta pinalubusan na kanitatang mo ngumay dito'y balay. Sakpay ti ko na mare. Maaramid ko ti amin na kay kayat ko niya. Anya nga iti ko na ni Uncle Waldo, idirimwar ka. Sana nagungait. Makaungat basit. Numawanan tinaaramidan na. Talaga, kamit mare. Talaga nga ipamuspo, samtiw may dito'y balay. Ay kat siyempre amare. Harak daytan. Sayang mo. Mala, aginom tangaro din mare. Iti kasta, makaaduta. Agrubata ko nanang. Isupay, no at dati agpa-deliver. Agan-anad ka, lari anak ko. Anad akanayon, ta delikado ti maaksidente. Nanang. Anya nga minantay kunayo agatangag. Vitamins ko kuma, anak ko. Naibos nga minan. Anya vitamins dayta, nanang. Mabit lang ta ipakitak ti butikan ka, tapno amam no anya tigatangam. Vitamins lang ti magatang, nanang. Awanan ti daduma. Wan, makastoy ti buti na. Alaak lang ang tabuti. Ta ipakita kay Pharmacy. Agyaman aklaunay, anak ko. Anusan nyo ti aguray, nanang. Malam to ti panagawid ko. Malam to matlaang ti pananggatang ko iti vitamins yo. Hambarang adda ti agpa-deliver. Tapno adda maigatang. Adda dayta, anak ko. Adda kaasi ti Diyos. Naimbaga-bigat yung tatang. Anyat inluto yung amasida. Ay, kita man matikas tang araramida, manak ko. Anyat ti si datay kunak tatang. Ay, nagpuyat ka na kiininom. Sa ita, agsaludsud ka no anya ti sida. Ay, si kamot ti agluto Agpa-i-deliver aklangan tapno na lakla ka tatang. Ay, nawaw. Adda nga ron pagbayan mo. Adda kwartak tatang, nakayukit di mo. Man ano nga may no agluto ka laangan, makatipid ka pa. May mayat latamat agpa-deliver tatang. Sa anak amabanog nga agluto. Sika man langan ti makam mo. Ala, ingkakat digusan ti ubeng. Asikaswamat ate anak mo. Wen, makauray kayo ka di tatang. Agurderak pa itimakan, talaga mabisbisin akong. Adda akon iti address nga imbaga ti customer. Ngam di namat lasong bata ng ti awag ko kankwana. Talon ti miskul ko, ang maawan lata. Agdamag aklangan kadag iti lumablabas. Ma'am, mabalin ama disturbo kayaw? Anya day jay, sir? Amuyo ka day ni Ma'am Florida. Adda nga min order na. Itay pa yung awagak. Saan maawagan? Ay, wan. Amok day ta. Gayem ko ni Florida. Mabalin ka di nga isuryo kanyak ti balayda. Diritsom lang ti kalsada. Tay color blue ti pentor na. Iso day jay ti balayda. Agyaman naklaunay, ma'am. Awan anyaman na, sir. Tao po! Nay, anak ka. Tinsamot mga deliver day tagpukpukaw di tarwar. Tao po! Nay, isungad pa isaw. Ang damat imat na nakasupaw. Ay nawaw, di mat makaururay day taataw. Itay pa'y apukaw dita. Ay katrumwar ka ngamin Saan lang asikat ti customer da kita? Iswadi ka pa importante.
Sa anak apa importante tatang. Ti kanyak laeng kat makauray da kumamutang. Wala. Ngam itay pa yung agpukpuk ka ujay tao. Ay, makapasurun ti kakasta a delivery rider. Ay nawaw. Ay rumor ka gidain. Mapan mo alaan. Nuan yaman ti impa-deliver mo. Tapno malpasan ti saritaan. At tuyin ti order yu amakan, ma'am. Itay pa yung urayin kayo dito yung ruwar. Ay nawaw, 20 minutes lang mat dayjay. Ti bagam kit di ka makaururay. Sana kasta, ma'am. At dapay ngamin ti daduma a customer nga i-deliverak. Nay, apay nga yung agkabil ka, ma'am. Day tati ganabam. Anya? Inton sumaruno, di ka agsao akasta, takos tumurakmat. Agbaybayad akmat, tapno ibagakin ka, ha? Sayang ngamin ti oras, no kasta pagururayin na kami, ma'am. No masayangan kagayam iti oras mo, uray di kan agtrabaho. No agsasao ka, kunamlan asino ka man. Anyat ilablaban nyo a delivery rider, aya? Naglalastog kayo launay. Alaan nyo langan ti order yo, kat itad yung ti bayad yo, ma'am. Tapno malpasan ti saritaan. Bastos ka! Nay, anay ko, ma'am. Saan kayo nga kabil, ah? Ibatan nyo ti bado. Ang mga numapisan. Ay, anya ti mapaspasamak di tawi, anak ka. Ay, anya tararamidam. Alam kit din ti order mo. Ay, unay kan. Da kayo matatang. No adda kasarsaritak a tao, di kay man nakibiyang. Nasayaat nga raw, tikas tangar aramidam. Hindi ka masya ni je tao. Bastos day a delivery rider tatang. Nagado ti bagbagana. Kat no nakita ngay guyon mo tibado na itay. Nagadupay ngay bagbagam kan kuana. Ay, ipablatter ko day a tao. Na, si ka lang arudan tinagkamalay. Si ka pa'y tikasta. Ay, kontrolem tibagim. Kontrolem tangiwat mo. Kinabil mo lang arudan je tao. Nagsasakit pa ay tirumrumwat di tangiwat mo. Ay, di yung amin nangagnoan niya ti imbaga na idiawan kayo pa'y. Naladaw kayon to mga min nga imay. Ay, nakita tinapasamak. Pagyamanam kindi ah. Tasaan nakaatinutupaan je delivery rider. Ay, no dinanog dangay da tangiwat mo. O di awanaw. Ti ko nam kanyak kat malam ti panagawid mo laray. Ngam nasapa ka mo't anagawid. Apay. Nanang. Ay nawaw. Napisang pa'y tabadaom. Naanano day ta. Imbagak mo't nga gananad ka. At da nakaapak a customer, nanang. Anya. Jack matkit di tinutupan. Ang aming guyog na tibadok. Iswa na pisang. San lang nga day ta? Palingkera pa'y day a babae. Nagado tinagsasakit a balikas na. Iti anya ka no ama kagapaw? In-deliver ko lang mati order na, nanang. Nabiglak lang. Ta nagpudot mati ulo na rimwar. At da video, nanang. Naimbaglangan, ta naala ti hidden camera. Sana may parbag ti kasta nga inaramid na kin ka anak ka. Idimandam kit din. Agruam ti kakasta klasin ti tao. Kanyang araw ti aramidam no itimandada ka. Sumangwak atatang sa anak amabutang. Ay nawaw. Kasta pa'y laang ti ibagamag. Anya nga rod ti kayat yu amang tatang. At damo lang basol day a delivery rider. Ta saan ang makaururay? Ay, numampay tag dimanda. Awan ti laban mo, anak ko. Dihado ka kit di ah. At dapay namnama ang mga bakak, tatang. Itikas dyan ngay naramid mo. Namnamaampay lang ang mga baka. Ay, sika lang di maibabay ni tikas tangar aramidam. Wano, kaya't mo matiag viral iti entero a Pilipinas. Anya ti inaramid mo ay Mari Florida. Apay, mare? Binastos mo kanumat ti rider ang nag-deliver iti makanken ka iti napalabas alawas. Dayjay ka de. Bastos dayjay a rider. Iso nga inikak iti leksyon, mare. Di ka mabutang no idimanda na ka, Mare. Awan bibiyang ko, agdimanda ano kaya na? Ha? Nagpablaterak matikit din na. Ay unay kan, Mare. Palingkera, kunadan tumanan kan ka ah. Ay uray no ha.
Anya ko matiiso di tangay. Di ka mabuta nga may balod. May balod. Wan. Ni, saan mabalin maibalod akmare? Kasanulangan nga iti anak ko no maibalod Kumusta nga itilakad mo, lari anak ko? Nakasaritak ti ator ni agayam kong nanang. Anya ti plano yaw. Ikan mi iti leksyon ti palingkera ang babae. Naimbag man, tapno di na kayo idadawn dagiti customer yaw. Nanang, grabe ti inaramid day jay babae kanyak. Daytan, jay kunada asaan akanayon a customer is always right. Huwag nga ron nanang. Gaputa delivery rider kami laang. Kasta ti aramid da. Irurumanda kami launa yan. Among tatang, madanagan naklauna yan. Diyak kaya ti maidemanda. Ay nawaw. Matlagayam. Anya pa lang nga ron nga iti ururayam. Mapankan ay ti balay ti delivery rider abinastos ma. Tagkid daw kay ti pamakawan kan kuana. Amangan no mapakawan na kapay. Amom ka din no tagaano day jay tatang. Ay, ibagam iti kumarem. Tasalud-sudan na iti kasinsin na. Diyak kaya ti maibalod no bilang tatang. Kasanulangan nga iti anak ko. Ay, anda basol mo anak ko. Apay nga main a pinagsasawam kan kinabil mo jay taaw. Diyak mit amo mapasamak ti kastoy tatang. Sa maysa, nahang-over iti day jay nga aldaw. Rason nga ron tang over mo. Tapno aramidam ti kasjay. Ay, desisyon mo mat ni mapan makiinaw minti kumarem, apadam nga artag. Di mo irason ti ang over mo. Tama nga no katawaan da ka. Anya pa lang ti aramidam dito balay. Imayak, takayat ko ti agki daw iti pamakawan mo. Pasensya kan manong. Nagkamaliak. Pangaasim ko matadinak idemanda. Saan nga itati panagsasarita tayo? Urayim ti schedule. Ada nga men hangover ko iti dayjay nga aldaw, manong. Saan arason da ita? Tapno bastusan nyo ti paday wa tao? Saan aga po ta delivery rider kami laeng? Kat kastan ti trato yo kada kami? Well, amok a customer kayo. Ngam di yu mat kumaingato unay ti bagiyaw. Ta saan yu aginatang ti kinatao me? Serbisyo mila ang ti binayadan yo. Saan ati kinatao me? Masyan ka kadi kanyak, May saak a single ma'am. Adda anak ko amang namnama kanyak. Sakbay ko mga inaramid mo tikas jay. Pinanunod mo kumapay ati anak mo. Basya naklauna iti dayjay a babae anak ko. Apay amasyan kayo nanang. Ada maagayam anak na. Single mother maagayam. Sigun kadag iti padak a delivery rider. Kat saan lang asyak ti binastos na. Ado kami. No kasta. Talaga nga road nga ugali na ti kasjay. Saan nga ipiktaw ti hangover na. Unanang. Masyanak iti anak na. Ang maramidak dayto saan lang a para iti bagay. Ngam para matlaan kadag iti padak a delivery rider a binastos na. No saan nga min amaaksyonan? Saan to ang agbutang dayjay a tao? Desidido ako, nanang. Desidido ak iti plano nga agdemanda. Tulungan na kumay ti parikot ko, tatang. Ni girlie nga ang agayam mo. Awan bibiyang na kanyak, tatang. Gayem naklaang no inom ti saritaan. Ay, mabutang siguro mairaman iti kalukwam. Tatang, tulungan na kumamakisarita kadalari. Ay, uri agparinto mang kapa iti sangwanan na. No talaga desidido na mangidemandakan ka. Ay, awanan maaramidak. Kasano no mga bakit maibalo na? Kasano ti apo ko yung? Asino langan ti mga sikaso kan ko na? Ay, nakatumpong ka iti naturturod ngam iti sika. Ay, ikataman ngamin ti kasta nga ugalim. Di ka agbalay na palengkera. Tapno awan ti mapasakitam, apadam a tao. Ay, nawaw! Respetuan tayo, tipada tayo a tao. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.